Ote fai so mami mitasa tawa oyola utasala Ilita ukopola ina so ufala Bebe silingia so utalaanga Wanoko ilo tupu ole atumu ule ponga yolo ungafa Utawa ole toa nata utaua Na matea ile toa na itumua Emua au itasamoa ya emana tua Afifio maya ole aingo mabaema Ainga otupu onofo ainga papa na elcha faifa Olo opola mapuipuia Elefa lefa osatawa Malengoa olenu uila ufeta lainga le aluma Ave noa pasanga Toitanga imase itoetepa Italama ile baba wiliana Totopo mayana Pai maina lele mai ile pale Naliu papa ilo unga hatai pale Oa upo iole tupu anga musolea hituna vale Sengia mauli mama opa ile tala Ise malanga na pongia ile ala Leto papa isa tawetali ya leto tongo malama Le malanga ai ua moeloa Waseu oa nganga ile tamaloa O maapine faa mauai Moa nei o anunga loa Afifi o maya ole ai no mabaenga Ai ngao tupu onofo ai ngao papa na elcha faifa Polo opola mapuipuia Elefa lefa osatawa Malengoa olenu uila ufeta lainga le aluma Aami se ava wali itia ofanua Satawa malelele tuputa faifa salama sina Wau uatamu mailo umapa Ole apa ae etu papa Ae utuopa iai fanu uali Iyo no umaota Opa upapa le tupua faita uina Eliso ona labanga na salamatu ya maleo ngaoma Pa iau ainga masatawa Alo maitato aleanga Seua pau fanu uali ima fau papa E au mga muangi tuti amatole afoa Tua moli moli lo waluma Se ua se e ai oli A fio maya se utatia O oyo la ufea ngahinga o lo ui oi mata A fio maya oli ai no mabaenga Ainga otupu onofo ainga papa na elcha faifa Polo opola mapuipuia Elefa lefa osatawa Malengoa olenu uila ufeta lainga le alunga Malengoa olenu Yo upole pese Malengoa olenu uila ufeta lainga le alunga
Fifio ai le ainga o mawaenga o le ainga o tupu, ainga o ainga o papa ma ainga nau te whaifa. Tausi pui pui e le whaifa o sa taua. Ma lau wha tautanga le alunga o pa ia nama mamalu o si unu ui sa taua. Ia, sauni ei fo ia amata tiu te mawhaivore nei fo ia fiafi. A o le aso nga fua e amatai ngā luenga whai fo i o aso whai ngā luenga i le ngata o le malo. Ia ora whaitau waso whaale ofisa manisi o ngā luenga. Ia ua mua au e le alofa ma le anga le leo no tātou ma teisili le langi. Awa o ia o le atua fuafua, o ia o le atua o le ola. O ia fo i o le atua o le alofa. Le ua liutino le alofa ua mawhai ono tau sile mai. Ia e ui o te le o iloa atua ua lava whai no mera ma la uwa ia tu le sangisangi wha manuao. O le to tele ilunga o penga ta whai langi o loo wha o ngaina. Ia la ofisa o ta inga ma whaasala launga le tātou ofisa le Blue TV. Ma le neiporo kalame o le tau te iai. Wha malo atu le pale. Malo le ngā lulue o le tautua. Wha aftairi sa ili malo. Ia pese langina vivinga pe anu ufai atu. O isi pese wha matalailo ta whaasinomanga malo whaasinomanga. Tupuanga. Ia e maise o matawhai oi o au mea sina. Me se fo yo atu falenga ma vai fanua. O se fo yo fatunga mo moli mai ai ni sa vali falenga o ni si o fatunga. Ia oni le songa fatupu manatu le soifua ma le hola. Ia o tatu ia ile nei aso se furu ma le lua ile fasifonga o le tau fiafi. O le nei fiafi o le aso ngafua. O le aso se furu ma le lua o le masina o me. Ile mai ai foi o le fa manatuina o le aso fatau mo tina. E foi tali tudunga o le aso malo lo le nei si o tatu o tunu i Samoa. Ia mai maue pe ana saulo na malo si anga e malo lo tu i mamanto ni usila. Ia ma Australia fa pe America. Ia u yo le faina. E fa au pe le tutua ma le ondanga o le tu o le nei asiata. Mai satu paitea. Fa le malu mai sataua. Pa io lai ngo ma vai ngala lana no fai tu ai le tato producer le fionga ya misa. Se ia mata mai le nei vai aso I vivi inga si unu ui sa taua. Le ngor ka mai kiki sa kaua le foi o le a kiuki. Ya wa foi tau tu ina o e ma mai tato uma tato o lai tu ma lo fa palo talanga o le papa sa taua. O le sa taua o le fanga sa. No winga. O le sisi fo. Se o mato I tu malola le o vai singano numero lua. Le tu la mai ai le mato tofi. Ia le fionga fo ia valasi ro apito fanua I le mato na apito o I satau. Ia o le mato fai pule fo ia o se tasi o toa na amata toa lava I le amatanga. Ia ai ona o swinga ua iai ma tūlanga o manatu malangona. Ia a o lasa a wa ai tono le fast ina ia manino ma mai fasingo manga walanga le ua utala no atu me o fasino manga. Ai ile suafala o Yesu Keriso. O le na maliu ma toi tu. Ia uta fatalo fatuai. Malo le fatoto le vanga la fiafi. E mai la sau ki nganga. Ia mo tatou I America le nei po. Wa le so sal nei America. Ia o te loa matua ta o le leia le sitina ua matua ingula lava. Ioi. O tala no atu na faina ia o video call sina nisi fo yo America nei na uso tau ainga o tau songa. Ia me se fo yo ila tau fo ia ua fo nei fufuanga o fata o mo le masina fo. Masina o le aloloma. O vavai ko ngai se wori sole. Matua I ta o walanga la wa po ngisa ma fia filato. Mai fa to mai ato na yo nisi fa mai ale lotu ia avetinai. Oh. Ia wai pi o aso e matua e tango e faile mesili moritina. Faile mesili mo ila do. E fai mai fo isi o aso sao ki nga aso uma. Ia. Ono o nei ona po pi aru I luma le malama pi ua wha alau tele upu manatu. A ole me aia. Ngare kasi ale asau ki ngā aere kausanga. O tātou ia wai mesa sa wa oisi fo ufa o ngā wha alofa ngā rewha ingor kala lea. O no wale se me alofa ma se me le fai mosikinga. Ngā kia alofa mai se every day is a Mother's Day.
No, 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 no. I think that's an excuse. Every day for me to go in a savai. Every day is an every day. Ia. O aso uma fo ia so uma. Ai e ia yaso. E fa mai upo la tunu. E ia yaso ai le la waso. Ia wa vai la ia. Longo winga la. E ia le aso ua fa pitoa mo tina. E le la waso uma ai la so uma. Fa ko fa la inga nga la tunu. Ia fa afita yatu wa o matou wia leu titara no fa ni usila tuma le ngei kuore ke lopi. O mai ar matou o sauti na le sona nafi. Ia fa afita I por kalame. Sa ma wala va no ile ngato sio matou fu e kalisia. Ia e fa alongolongo I marito to a o mori mai tina o la tou fu ia tungalunga. Leo mai le mai nga wa yeisi kalesia maria e yeisi kalesia a o ya shoutinga o tina ona la folo le va no ai fa malo si kama ia nga vai le o le ko kama ai a o le shoutama ia pi ona la folo por kala me fa malo si tina pi mo fu ile va ngo ai makua ia fo e le Awar ese senga ngar susungu or kama markinga kusor kama ano fu susungu pe yo tau fu ile pe tau sungu au lamba fu ile ai a fa ko anga kinga pe ya fu ngor fa misiruki e fo ele ya oni sila ekalesia fa pena oni si foi la ekalesia ya e fo al fu ni ule la palapa ya le winga ole fa metalanga e ave la vaitina le la tau waso la tau te taita ia ta penaina por kalame ia malaunga ina foi pe fa malo e mo moli mai sa vali ia e lawa o le fiso e lawa de tolo ai ala tasi ia ile monga yolo a la fa ta lo fa mala fa fe lo ile nei a fi na ua to minuto na fa le tu la fa to mo moli to ia fa manu yanga la sauti na mala fa te le lava ia te ututina le fa ta waina o lo to waso o le kele o kaimi e sa wa inga o ko o le tele o taimi o puia o tou o le tele fo o taimi e la lau mala ua tu le tele o le tala le ia te o tou even e o isi taimi e matua faina lava e le ngata le sa wa ina I upu matala ia e o ai tūlanga fo I le le fatino ia ai ato to manatu nei le fata waina pe o la utala na fai le matou le fia le sa vala wina ia o le tuisa mau Manhattan ele tina na fai fa pito mo tina sa fai la utala lea anga le ai o ko ele se la lolang ia anga le ia o ko fa nga winga le ola yes tato te lo ma si la fia umo fufu anga le tuo ia o le me umala ai la nga fa a wala mai kinga o langa fufu anga malanga por kala mele na so se tama lava ma so se fia ulo vale ma so se fia koa loto a funga le ile la lolangi ngi na awala uma na fana wina o yese tina melia to fa popo tuai la fa aftai fa leo tuai le fa malo tina malava o ula le sikangaka ulowa o le ano I le mortinale wa yangi na yo tina matutua ele ngata si tina na o sawele ni fonga ele ia ma wala no mo te felo ai la sona nafi o alu fo ia tuli tu lava sia la tu sauninga ma to lotu ai ma wa tu lava fa ungol la tu lotu ia ma to fa sauninga umolo ma ko ngai uma ia seutina ia mele ia tavu I matiu fa longo ia ma ko ia ma ko ka ma ko loloku isi vai ngol lotu no ma to mo watu ma to nai ma ke ka ape me pola ka se food mai pakuranga I o fo I se tasi o tua fine fal tua fo fai fiau ia ma se o la tau fo I se ala whanau manisi o le totele ma tau tatara noale o vai akula e sau fai mai fo ia se uki ngai nungona moe ngala e sau fai mai ai ma tau tatara noa ia to ma natu sa valinga ma le makukua le wakako iai ia mai se ma tutua wa ma tau totele to sfuru wa ma tau ia o ula la ikiki o fa so atu fa ta wa inole o maturu matua
o maliulo tofine matua a wasilia maleono se fulu mon tupu tausanga la karifiku se fu no ia aka kilo kula sa fa mai altina malona malosi batoi to mana tu ile sava lingor soifuanga e fa fe kai ele loko ile tua e ka ke ngofo mo fa pe ifolo talo toleli e fa kai kai se okinga ia fa na wino matou imagine fo ila le tau fa so sa ia iyo ko se fulu ka mai ki fa popo ma ia male ainga ako ia o ngaru ngala ia pi ele ma fainga fa yengisi ai o ele ma fa mal ngona fa ta we no tina ia o lela wa ia wa wo o mai fo ila le nei tu langa le nei por kalami o te fa ia tu mo ta umamatu ola olang yo kinga o fei loa i fo o e o fatina iai o masani iai e o ila u malanga tu inei ni usila ki ngar ka ko por kalami a fai fo e fa fonga mai a o se tina ilunga o por kalami le nei e selo walofa ia asia tamar por kalami mar tauta iai o ke fa ka ia kumu fa manu ia tu la sautina e ano fa tu ele tauto lo lo to swafa ona ole taimi ai ave ia le tala male nauna lo tele o to uma o lo to mai mo so se tafalava ya fa afte tele e la ngona fo ile ma fana a o watu i Amerika Australia mangi usila ngei me ke ferwa ifo e la ngona le ma fana la to fusi o la to fa malosi o la to songi yo me foi le vai runga social media pa malanga ele se nga kala e fa tala sua ka fa ke vai makua kalomi ki nga malo makua ia asiaka and you know what it's a respect o nai loai e lo fangia e oi ia se tangata matulanga fa pena so mo moli to ila fa aftetel ia te o malava ia wa ta u fo onitina oni tu fa fine matutua ia oni tu fa fine fo ia onisia wa hinga ke ro mo kwa ke le wa hinga le boye yes tele yo ainga wa kasile va hinga fo ia o nga lue mai le tua ile olanga e ave ese ya ku isi kanga ka fa le e fa penga fika penga ngale tu a swinge le tu lo wolanga e sui a ko mal atmosphere ke yai sui a ko environment e o fo ikanga e sui e ave ese le ku kanga ka fo i la ko ke ka mo fa ye ka ofi mangui ai ke ngo o ye mal fa la ke le ngai le ku e ave ese ai fo ai mai fo i le tuangi kanga ka ko ke sa va vali fa akasi to share your vision, to share your view, to share your dreams wa uma me fa penga your plans e au mai le tu e ke kaule po pole fo la ke aru ke kausu e kausu e la iloa ai a fai fo u rusi sau felengi e ile reason maybe waleo ngakasi mau fuanga saya ke fa ko mai kala le mana ia la mtanga program o le kele yo o felengi sa mako we vai le olanga a o wingu pia a o faiangi si o me fa e ingo ye ile tu e oi pia pole upule le faingero kaka solo ma fefe wa iso o le kele yo o felengi fa penga I tell you le angala to no I have a lot of friends o ke fia ingu ro o vili yai o fia ingu ka fa ya so ya ai ngasui lo ale olanga o le to ya lui no more nightclubs that was just a no me aka kulo a ofar kala pu foi ma nightclub singai e on o markele o wo very, very close and best friends. Ia wala ko sila fiala, o le winga la te tala o kele la isia uonga vai mai lo le amakanga pe wa amakanga ukar kalangwa ku me fale nganga me fale roku. A amuya. O le amuya, mai o. Te fia ngeru ko kiki ngei fo ko kiki. E fa penga fa so fo.
Ai ele malosi ai vo. Sole. Ele umianga ngole o e kamanga ai e koe e vai me vo e koe liria. Iyo, ele umianga ngole o e kamanga ai e vai me vo e koe down e koe liria. Ai te loi, ai ongo sai mai fa au au pea. Then God will provide new friends, new people that they will become your families, friends. Yes. Pela ola uir nga fa so to la mitanga. Ya ka ko por kala me masanga ya makaloa ya singa fa malosi ya sia te va tu motato a kongwe maybe ele ya nga ile sikanga ka it's okay. Le nga ka ke le ku kusa uma. E ore sikanga ka ya nga sa urunga i por kala me ya ore so e masei ore sikanga ka nga sa urunga por kala me ore so e fisi ore si nga sa urunga ore manga o nga ori ya nga issue wa ka ke kala ngoa ku ai me ka por kiki. Ese uma. Ai foi desse tangata Esau will learn something. Ka ko ke fa soa matulanga fa pena. So laula nga fa soa ele o tur malolonga. E tau ia. O le awe ke popole pe afa pe wa va ia kuwa le ko yango mai sisi o feeling ia. Oi poso uso voi poso ainga ile nga feeling. Ainga foi. Ai te lo oi. E ye yo ainga ku la fo inga oi. A o kama mua ngar ko e kama round mo ko fusi ya oi. Yes. As long as it's our mengai fight, they will come back. Ko foi mai. Yeah. Wa ye isi fa penga e solo musa mai foi to tono tatou ainga. Le lia inga mua o e markia inga male fa le ngo. Ai ava ai mai ya lai se kia me uma. O kanga ka mua nga le femi kai ya oi. Yeah. Va malo silena e mo moli e tuai ma fa manu yanga le sautina malo ya te autotina le tausi fa nau fa tai ya te auto e le ma fai o nga suia se siro ko fa langinga anga fa mai ya o pore si pese ale se ku se ainga ai tina o ko ke lo fa longo fa pe alla se ngi fa langinga. Ai se afa mai ale ai se akua ka ngai se kama. Ai fa mai ale ai se tua ai se kinga. Oh. Ya, o se ai ngai. Ya. Ole fa malo sile nai ama tangol tato por kalam. Tato watu nai fasi silanga. Ai ni asfa na umisa fa mole ya. Ole family angola tongor fitu sumber fitu tu sanga le tama ya wo manu. Liu ponga. Maruia tele le a jonga lo fitu sumber fitu sanga si o to lo pele o po lo sunga ile au. Fa maruia tele le tua alo faanga mai isi au mana mea o Henrietta asifoa liu ponga ai mai se o lau fanau mau ainga uma. Ia fa popo jai ma fa maruia nga asiata por kalambio le tauta ya ya e lau fionga po lau sunga le au manu ya familia ngo foi moli tu ya le fionga lau pepetele wa pio lau pepetele ya le sa ya la foi na mai ya le fa manu yanga le fa o mai ya mo moli tu ai familia nga mo lau fionga po lau sunga le ya ya fa manu ya le tu ya o tatu fasi silanga to na tu fasi silanga nei fa te afo i tatu fa silanga mai se tatu mata fale o le fast ma ngai kele le fa silanga ka ko makafani al fast ya e ko ke maka le ya ire kai mi o ke arua kuai ai o le vai se o ko ke o mai sa ku pe fa silanga ngi. Ya fa fonga le mai fa silanga ya la fa ya tu mo tatu uma lava ina sini ya fa silanga mo fa sini ainga ole atoto ya fa mai no tailo loto pa ya so nga tasa moa wa o lava le mamala ele ai se poto po se va vena te to suia u fa vai popo taina de fo ipa ia fa le tua ila fa inga ruega te tofia le tua so se fata fa tulanga ala fa tonu le fa silanga i le pa ia mare mamalo o Samoa i sini o lo lango ina le vaenga fa le fast party
O le awhaia si tātou whanutanga, i le aso sa nei, aso se furu mare valu o me, lua whelua se furu mare lima, e whaasira sila tuai, e iai nei ma tā upu tātou te fia so ala upuleina, au lava le tātou vaenga wha upu whai, whātua tuai le tua sa mautasi, aso sa asu mare valu. No whanga, Bevia Hall, tasi o 5 Lindsay Street, Campbelltown, taimi, tā o le whaanga i le valu le fiavi. O le atati atu yo au la vea yo le atati atu au la vea yo le tua e moli atu ai i lo to se fu tatu filo ia i le naso i lo nanga le lei ma le fa lo la fa tai tai fono suruape niko suruape numero le ofa tasi fa fitu tasi ono fa tasi iva ia singi ia na wo to fa fo mai o le fasi de silanga le nei mo o to ma la vai langolango le vanga fa fai le fatu tu ile tu sa mo tasi Campbelltown ia ma pito nu we la tala tane ai o le fasi silanga le na mo to o le si fasi silanga ta wolea mo o to i Hawaii au fa fo mai e tela le Polynesian Cultural Center ava no le leile nei aso se furu ma le tolu no winga o se vai aso se aso la mai tala tu tai au I think aso sumar tolu me ta o le iva le tai au anga i le lima le fiafi o le ama wai le ava no ina i se festival We Are Samoa tauvanga sivafi ai mo wai maleva no e fata wai sau tu si anga fa vai o Samoa. Para tuare tatou tusi le o le whatau wina i nei tatou ofisa o le Blue TV le ua maua mo o ele te tu fisiri mai. O le ua maua ai mo o tau i Hawaii ma Las Vegas maka le lalo aso i e lua. Aso i e lua le watu inatu. Ia, ai mai se foi o address. Ia, se umatu inatu le address mo Las Vegas. Ai mo tatou i Hawaii na watu inatu lunga le Polynesian Cultural Center po le PCC i Hawaii. Loa mai o ko ia e le festival na e fatau no na yo sivafi ia ma ole ia le fionga le professor le fionga ia tofa doctor namulo ulu davana ia sona wa fatau wai sau tusi ia mau ma le vano e mafaiona saini pe afa pe vano ka malo ia le sita tu fasi silanga taua le mo Utah. Le stala Utah to e wha mana tuatu aso a tae au le Monday wha mole mole e ta ua lava mo outou mo le mata fale a inga fast Utah ia hale au langolango lava e le i resi tala ina o latou suafa ia resi tala wha au pea lea e mea ia te tau ona mana o mia o le sila vaenga lai mo mia mai ia ID driver's license vaenga lava wha pena matulanga ina ia faielo ai di mo ila to uma on rest leina o la to swafa fa mo mole afio mai e mo moli mai lo wata io e mo moli fa tasi ma pe paristala ma fa tumu mo lo ai di o le aso se furu ma le lua taiao o le fa so loita to le stala le ia ina ile no fuanga o le Simply Nutrition po le tatou whalesumpa o lea ngā whaku uwa esia kua ngele pule o le whalesumpa lea ia Bishop Philo masiuna whaletua au ina tā sulua le uli anga lima le whiawhia wha au pea 5 fulu tā la cash only wha mole mole ia ona ua tau manino lava le vai na fo i le tupe o le stala ia ai whaafiso tai sunga le prestene numero ta wailunga o le valu o tasi fitu iva tolu 5 tolu o po le sunga le felo tusi le fioga le ota valu o tasi ono se lau fa o iva o le committee Utah ainga fast o le fasi silanga le mo Missouri ia au te ro fasi silanga ngi ma misau ke longa o e ruaku ka fasi silanga ngi ai wa umala ko le skala walanga o yo atayao sorry sa o le kai we wa lo e misa so amerikari o tayao le mo tatou Missouri utangia mai tatou fasi silanga ta wole nei fa mole o the Missourians or Independence Missouri ia fasi silatu
ia i le tātou fono lea o le awhaia i le aso a taiao i le tā o le lima la leo kua kua kou fongo lea i le hall masani a le tina i a losa fau whaamanatua tufo i o loo whaawau pere le sitala mo le mamalu e fia le sitala e iei fo inisi o mta upu taua tātou te fia tala noa ina e pei o na forosia i le fono tele le ainga fast mai Samoa. Taro sangatu a wai whaatasi tātou fono wha mole mole manuia tele tau urumanga o le vaiaso o la autou o auna whionga le teitei fono pola tei vau wha moe tau loa lua whata ta viuni ta i tei fono ia me se foi o le whionga i le sui teitei fono ia to i lolo Brett Sua. Mo Utah le lato wa wha moe wha mole mole o loo maua le tusi lulu i le fale o loa o le Polynesian Market mo la tau Utah maua le fale o loa fa mole o Utah koi wholunga ia te ngā maua le tātou tusi lulu le fale o loa Polynesian Market sunga ia si o a moa mo i la tau na e fia whaatauina pea le tusi lulu ia tasi market mo tātou merchandise o le tātou tautaia e style. Ia, o lea ua maua ina le tātou mitiafu ma le tātou ia whaitanga. Ia, soon o le a maua manisi a tātou o loa. Loa titi a tau nuu mai. La tau ia fisili mai le tātou pūlou ma le tātou fusiwa. E leo tue mamau ai tau nuu mai le tātou okalea. Mai a Amerika. Ai mo le taimi nei o le ia whaitanga ma le mitiafu alu special tātou mitiafu o loo whaawau lava le special for Mother's Day. Se ia mai ale masino me. Tolu sfulu lima tā la le alu le tasi make le tātou mitiafu. Ia whaitanga o le tautaia e style. Whaase fulu tā la. Lono winga te sui mangele le town center. Ia e whaatau nai. E le tātou ofisa masani o le tasi market. Tātou watu i le marolonga. A fo i mai. Ai le ifo mai ai le alu maronga fa te tele sunga fa o nga mai de la Salle College a high school le ua o fa ya tuor fusiwa le sa fa me alo fa mai ai ya moritato proclame o le tauta ya fa te tele wa ki au le ye kam fa sala nge fia fita tol maronga a fo mai fa fe lo I got father lunga proclame Hearts collide under starlight. Home fades fast, shadows grow, memories cast, future glows. Journey starts, new dreams born. Le quick freight o se au nanga vave to e whaatu tuaina a wale la foina o la container po o so se wha muhodi e wa inga I Samoa. Whafasota iwa au au I le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu walu. Le quick freight au nanga vave to e wha maria lotu. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content.
If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. SMI. Fia whaafole na nolo mota, a fio mai lole SMI Hardware i funga le. Ua iai nei le mato au whainga luenga to mai whaapitoa, a wale sui ino so se vali, ina ia whetau i le lei malo manao. O mato vali, o lo awina mai atu numa mau, ma ua mau tinoa le ananga tā, ma e umi foi ona au le iai lo maota. A o whataritali ei la le sui ino lau vali, o lo iai foi nisi o mato vali e whai iai lau fifilinga, o wale whaalele ina atiki o lo maota. Mo tātou o lo alalam papa au ia tunu i whafu, whafso tai lea whionga ia maiava Leslie Wolf, a wā o mwhai on tongi New Zealand, ai piki i Samoa lau oka. E nao le filifili lava o le lanu, mātou te ngalulua i le suina, o na piki lea e lo a inga i Samoa. He SMI Hardware, o lo paanga mo so se mea faufale, ma le fausia ina ua mea angangata. Salo Falava and welcome to Rooters Barbecue Takeaway and Catering. Let's go. You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road. 021 104 5919. Taimi ole wati le ua tuafitu minuti ona tale ole itu la lima. E le tautua whaua o le Blue TV ma poklai mo le tauta ia e au te fia whailo atu. Ua se ei Godfather sunga le atau Nimri. Ia bo o le whata ma o tangata umalava. I rungo o le o Mother's Day ai whakama. Kero o le whinga kau whalanginga karu le ngini. E pupua ngā kaua. Ia, ta mau tamiti. Kaua sio ngō molo. Ka mau. La veke ngofo mangu ngumi le mea. Langa e ke ro e tsai ke pese combo. Pese combo for Emma McDonald. I know how. Like it's all in one. Do you know that book? Yeah. Stop in one. one stop. Yeah, but yeah, so. Mo ia whaftai. Oi. Wo ka wo inga mai pire. Yeah, lai mo mori melo whaanga o sunga le kopo. Mori melo whaanga o sunga le kopo ia Bishop Philo, masiona whalitua e lungutu. Au lena tu va te lola wai lungo le el te minei. Ya, malola. Ya o fatu e ro te tununga te fo i ke i sao la kama. Ide. I fa sao la Amerika o le wo mai. Ya la se rua. Ni ngal fa ka aki. Do fa ke. Ke ka ro fai. Ka fai no yo. No. Na ke musika o se malo. Aya se ka alo le sunga. Lele lang kaalo. O kau ap mai mere ke yai pe e la le kiki foa ai molo nga kulanga la yai lai. Lele ku na ukale Missouri ma. Las Vegas. O vai kala o americana. E si dia koera ka filo. Ai alar ka mai la ofisira unanga e alar ka vai e mai ka. O ka vai. Leila o ke longa ka vai. Ia la si vola ka vai. O ingra le vola ma ka vai. Ka levo mo ka vai. Ka levo la mo ka vai. Okay. Ai ala wa e foi solo e ka polo foi la vanga i Victorville. Ia ke le bala ka la uringa la uringa o ka mo America. Ele o si le la ka vai ma. Wale fia ma ya por kai va ya o mere ya si ka ko ya okay ora ko ka ke uso ka ke ka polo ko ke me o ma la uri ole e mai le nai weekend ya wa a veces tatia la war weekend sa ta tu restaurant i fantasia ya nafi
sa e au wai le lotu o le asa u moni mau e mai le ya sautina ma le fatawaina Bueno, fo inga korba ya so ola e tweet ya ka twina vole lo kinga tweet o mele uma fa ia o la sa lokuro o le lokura nga wa uma le loko kinga asa fa longo lai mo ma fo is ka mala ko kinga me fa pe pero pa fa so Fōringa mai o ika ka ngā kasea kami ro era ko kinga ngā so lokinga. Mamawa markinga yeso. Mamawa markinga yeso maso. O le lui fōringa ke lenga e kaunga whai ka fans. Ia. O le whakakarisi o las whangau. Pe whakakarisi o las sokinga. Ai me se o whakakari las fōle le humali wai. Nga mili role whai muli mau. Nga mili role whai muli mau. Ai pe o le awai e tia. Onga o sa moa le a taua sa soifua maola mai pei e whako a whakikingo ka ko whainga mori mau teimi o maali o i matua. Ai le rau ka ko mai ngei wa, you know, luas fultau sanga taluai waka sa fuika i kai oka kilu. So le ora kaimi moa le whai o mori mau o pipalang. O kaimi ora soifua ma le ola. Kaimi nga e kele inga o e. E whako e kukurunga, ai tele lain tatou whauinga i le tatou ma whau le mea ngawhiola mai ai whapia o mea lai whaia so le maliu ai tatou whaia lai le maliu e reise so whaarongolongo whako e koe loa mai e ki ngā maka ai me se kaimi nga whako amalanga i whairunga me le kele kau kele i lo whakasi ni ka ngaka whako le o soifuanga whaile le paulo kaimi whapia we kwa kele so le mea whaia ni ka ngaka so le ake whaia ko kaimi ngola i mkwa le ai mase mea ngaka i lo ai whako a whailo umar kaimi maliu e maliu wai e sau e malisi kanga ka fo ile ka kele i loa nga ye fo se nga i fo ni la o me nga fai malaka ko i ka pola ka lo miti fa ku sanga wo e wa ili silo makua fa ka inga por mari o so kinga polo kama e ya lis ko inga ka ke fa ale yango ai sa fo makala mo ole a ngoi o se me na tal no ma ye na tupu ia wa oi lo ke lengo o me mai ka ka ngoi le ka fa lo umba ka o ka o so ka ngai disi me ko fa ba ko ma o tau fo ele un pouco mo ma win esa cara le se anko ngai ngo ya ka vika orga misa Crichton ko inga lo so fa ya la rua io mai o vai sala arka maro ele fia lo ya o ngi ma ikala fa inga e ngo fa mai ke lo la ukala ya e ke le mori mau le so ki Ole kere ko ka mari e for kero ka giba ka wa kusila ko poka la mali mali wa kusila mo ka mo mau aya ula ya to fo i mai la ile tala no ngol mele mo mau I think all the time is le ya fa ye me ya ka mi la ola ka mi osfanga ka mi la ola wa ti tu e lu mo lu tina po lu tama ma fa ye sa mo mau e winga i lo ngolanga por ka for ko ngai ka mi ko ka mi wo me fali fa ya no se por kala me fo ile le ya instead ole ai tu e lungar ka mikikia fai singa u ka mai short story e winga i se me o e manku mai siu ka ma ya me la le ole uma enga ua madi diu a le la wo ku lunga la mai le fa tu fu le mai ka o e jika ka me le nga fai lo le ka fai lo o benga fai e ka sanga po ko fa ka sanga ka luai ska mai asfanga o fa o sa fa nga ka fa o sfanga e linka ka foi nga o fanga wa e pinga ko se furi ma ka io komitia asa e ka mi fa mai lo ka di ho o mai poco mai con ela ka lo nga fia fa ai ke fa pe mai o ko umare con wi fa se ko kala foi le ko ke manku ai la ya e fa ke ia wa ele o klima fa foi como que ngame fa longo la o como que la kiki ese el ba yo la coca ma ele mana ka kere fa kala como que a que fa folle eu acho que fa ka ba ka kere mancoin la pu e como kiki a si sila la oi o le mana ia wa ia me wangalo ai ir kai me ko fa mga ku mer como kiki mai ia o ke manku papa ir kai minga musu e fa ka ula ro le e como mai ko just an example
I remember Papa when I wanted McDonald's on this specific. Mai le kele wa so nga fanga McDonald's ai. E kasi ale aso le wonga e se le aso nga e say no what. Ya nga. Ai ku so le ma o memories nga. Fa ku e ma ngai yo ngai moment a. O ka me mali nga wa ke ka usi me me le singo fi aka ya lo ka le ki kirenga vai. Ngo manga se ku pe fa sa fa ka. O ke aru sue o mo pelo we mo fangalo nga ku li mo ko e mo wa ia ku pe fa ka i ba ngalo ya ka ku ko kanga ya ma ya so se ke ka nga ya o ya so se ka mo wa ku pe ke aru ko we sue solo kanga fa matala wa le fa fonga mai ngai ka uso masangi ia fa makala a matatu nei ona faia vala audia ka o yes fanga o ri o mnatu le ai si kaola e fai ka mo mau yo e ke MC e ko mo mau man ko ke MC ya o va pero la ya avanone va tu sunga ya ka fa le la fa singa fa ke inga o le avanone va tu ya ka fa si fa singa mo mau do so ya natu le I mai de kai mi fo ir masangi o le la singa mo mau fa ya pero va ku ro va ngo ya mo ko ya mo ngako ya kele mea ke mo kwanga skama ya me mo mua o ke mo mau I kingale mai ya halu ya pas you know o se me fa in ka fo le I se ka la nga se ngasi ai le fa ku wala nga luenga a me sa mai la e le ngu yo mai fo yo le moi ye wal ka e Facebook a kwal ka e alu fa nga luenga o lai le lava le moi o menga ke mankuai o Facebook pe fa mo ya mga kule Facebook ele ke pe mo pe le mo ai ya fa ya lang Facebook ya wa hola nga follow mo ko ka mai ka I makinga ai ale sunga e kopo ya pepeli e ke ele asa mo le mau ya ka o pepeli nga de ka kule le mo son kala ia o ke lo ingol ka ngai e mo lor ko rua makaron ka ki ka o aula afa pe mo so over no te mo mau ai das fana o ke o fa ko se aso mali us ka mo na tu le yo las fanga o swinga le ton fai ta to mo mau las fanga aungi ko mo mau nya so fio ki ai o ko la longa me le nga ai mo so over no la mo mau te manatua nei tangata ina ua faila na fa noision to rua le si pono ma to we vai ina ua o tengia mission to rua po fea la lai ele fa to no se upu mastala na ole lima tusi sao ya manko o vai le po fo le ka ko o vai la yen le ka ko po fo le inga il Manhattan le kio ala ke vai fa per lima iskami fa per o papel la po la me la awa vai ngi kaka ki o keli anga o kusi fa pe o de limor fa ku lo mi ngoi fa pay your controlling on the traffic for deli stop se me kasi ke mo ku ai e ku basa se me kasi o mo me se lua kasi e ma si ale upu le ai ya se o so ai or pinko le kusa wala mo mau ale tu vasa le le mari ku vasa de ka ngo ai le ka ngo me fo nga ge ba vengo ko mankua aso fa nga ka uma ole asa utala te mana tu ai tu vasa ilo na so fa na or pinko e aluingu me ifa fingi fia me pinko vai ingo ele ia e aluinu ai manofo va o tinama ma vai la certi la ko pepa me fa pe ai ama se me se kasi ole ferwa ia la umo pasi si tamai tai il po o fa ko inga ini kai fa mangano o mau da ukalanga o fa ko inga ya kai fololo ka kamale o pe boxila se me foi kasi ke bonkua o le meu te man tu sila o le me foi le o le o tengia lo el ko rua o le me foi le o
e ke longo fia o ke ngia fu mo nga o poka nga por kala me sa fa o ke ngia no sa o fa nga poka lunga le live so a te fa upula o ke mankua si la te mina loka i sion to na Facebook ke mankua Facebook Facebook ke mankua loka ingo Facebook le kainga mo kwa fa sa in kwa Facebook ka ora ka kala o ka o yo vele le mission nga be ka wanga le nga kala Facebook ona vai nga ye te mana tua i pia nei no ka mo ka pola o la me ke mo ko ka pola okay mana tua ia si uso ya te pola o le tūlanga fo ile le o kamale fia karakarangoa makinga o te ratu i o e whaile mafukanga ki ngā ai ka puala le mafukanga ai preskenge le mafukanga ki ngā e kusa waru kale mokulepa wa kulepa preskenge papafinga e preskenge ma mai ki au alavangi e iloanga an mafukanga sera ko e kalesia o le pisi fa mo poponga ki ngā fo i o le ai avaku e ka malo te avaku ua se nga malpinko mai vane makurore fa ngari pi ai onga ole e wingo tamba fo ile le fa mo popo mea nga nga vaku wa pese ki nga fo le fa mo popo mea alo ka mo voi wa ole mo nga ko le dai se fera ka dai o ke era ko la o ke e ka u fefera ki nga omi la he o ke ya la uska ia e o se fefe o le usta usta ia la o lo ko maulalo ma fa mau ala o ke ya ko ine o se io la ko la vui la se ki fa fe ka ko wo yen ka ko lan silesias ia ona nga kere o sa me mo sa mo fa fe ka wo ia wo ke ro uma vo ko ia vai ka wo ya onai tala ka ke si o mele yo ka kuwa le porka la mele aka wo ai me se vo o ngale o mai ko se mele ngan manga o mai lunga ka ko walu ro ale aku ka ko o rima ya malo o le wa fatalo fatu e se uso ya swa fo ya ma le tau si fo ile nei vanga o le fiafi so telefo to lungo porka la me ya fa malo atu fa te ya tu share tato wa porka la me na pa uma ya tia version te nei au te lo o man nei le amtanga nei va ya so fa lo ai le filifili o le pope pope fo mo wole kai fo ya o mo wole te fo o le kalisia katoliko ile la rolangi pei ona tu wai le malo e Pope Francis ai o le uru i te mire nei ua filifili ai matofi ai se pope fafo atu ia po i nei po i Amerika le ufifili ai ia le sunga ia Pope Leo the 14th ia po o le tangata Amerika so le mai Chicago le pope whana nga Chicago ai o na tua originally from Peru e whaila la utala le mali ia ona o Amerika ya le ko sila mai ya Leo o le sunga Robert Prevost le swaforgaka ya lo na ingo sao ya ai wai o me fo ingo popi e te filifilia le swafa pe a umang filifilia oi e ila le swafa ke kango filifili e te no nai pe yo swafa makai pe a ko siku o lo ngo fo ile o le i longa i lo tu fa te ta filifili lo ko malo so fale o Leo the 14th ya ai o le popele nei na ustu ina tu lunga ya le timeline mali tu langa fo ile ona vai nga sai au sia mai la vele ro te mi fo i o le talavo fa solo mai la ai na paule vai nga mali le tu langa le ali a tawa au ye pe i le fifidi ngor pope ile sa no nga le fionga ile tama patele le sa tato felo ia farmaiko fa popo i mase matou fa felo inga fo i le weekend ma le sunga fa fenga inga o le kalesia inga langi ia Reverend to le fo
Ele ia ile suafa o Robert Prevost. Ile top 5 le sa mana tua pesa ia le favor pe o kanga ka fo i a Cardinal ka kingali. Le sa ia ile tau matematenga o malalangi le au fia i marka ka Filipino. Tasi mai fo i Africa. Ia ai mesi fo e o fo i America to ro vai lu America sa ia to ton. Ele ila via i Robert Prevost. O le winga o le whamatalanga. E se ata ngata sa ave ia ile matematenga umale to tele o le lalolangi. Misi for katoliko la kowe. Ai sa ufifiringa. E se arka ngaka ile ia ile ila vea ile o se tangata tulo fo ile le peisa feiva ma le lifa ia ile kilo. O le afirifilia avea mapopi. Mai le se lau kolo la kou. Yes. Mana tua ia le o le whainu mera pe wa o mai au ai lo ai e tu sa o latu o nanga malatu background. Yeah. Ele ia ila songa ia li o ipo Robert Prevost i to tonu o le vahenga rea. Ai o manga e. Ai sauri fifiringa. Ma o le fofa ma wina ile nei tau sanga. Ma le fifiringa lea. O se kaimi mua lea ua whaingofie ele i umi. E luaso. Yes. E luaso ai saule le aso pai. Ai maua le. Ai o isi uma even for isi le previous o ki ator ba yaso. E umi. E umi. So e atangia mai. Ua le vanga iai le va ai ma sira ma fa ko fala inga ka ki ngari uma. E tau tua male o nanga. Ia vai a kulanga ka ko le vanga ka ko le ka le si ai fafo. Ia ma so nga nga mission ngale nga alo fa sa fai. Famile ka ki ngale Amerika o yo fa ke ia fo le ngo luaso a sa i mga ku pe ko fa lima por vai so fo even 2 weeks. Ia o nga nga ka ka le ke fa pengi. Ia a kongo o sa o fifiringa ia ma mo fo se kai fo le ka le sia. O le fute vava yatu. O le fato ka tena le lua firusu tonu. Ele leva. Ele leva. O Pope Francis le fato a filfilia ia sunga ia liu. O walu le neiva ia so le weekend o mata wa ia mantu ase u matuna la utala ia America ma lia fo le nei tunu. Ona o le atunu o le social media. Makua i ese makua next level arme wasi ia America. Le fa la ulo nga o pope lea. Ia po ta o fo pope uro pope o tofia mai America. E mana tua mai si taimi o Francis manisi lava. E mo ia hape ia kau ku merka ofi. Le alu le aise mainstream news media a America. Wa o i uso le pope. Ia yonga uso lai o. Ua matua i au mai o mai luma fa. Kusa ua matua i au mai umaronga au ainga fa karangoa o mai lungo le. Le bingo ia kama se tu langole fa alawi loina ma le fia nga tele o le atunu o America for the first time in history o filfilia mai se popi mai tu tonu o America o le manga ia nga se ka e kai wa o lang kai ia nga ma le background le ai linga nga technology le ko kengi a ka ko a mai lunga ka ko so background ka mo ko fa le foi lana. Ia ona atu nu ulai malama le leile fa nga ingo le social media. Mana tua mai foi tasi le lape o Samoa. O le lape ale ngai and I am hoping ua ulu fale manofu fale sa tu ia ma ai finga ngalo kula e pa ma fia me. Mangisi kai old school o lo ka waku la va ku fa old school style le. I am hoping ua no fale yo la to loto ma fina ngalo. Kalia ngei le power of social media. Yeah. No, we have to try and align. Ele ma fai sa moa nga kako spiriki mai ai. What come fai fa sa? Yes. I come fai fa malosi. Walanga I balance and check. Or kangaka e sau e fika mo e fa kai ma be ma ka fai kula fongo le pungu. E fai lang ko fa wo ia kangaka e sau mai e ma ko dia e kai milenga le fanga fai pule ska kanga nga fia fa so kanga kangi. Ko nga melanga le ka kau ngofi me fa pengi. Alo ke mo ko ke mi ngo fa karo e kule pongo singa me nga ya kule. Pe sia ai fa mai.
ia sa mo ai la malanga record Ale fa soka ka ku isi. E pe fa la tala le fa yatu. E ye isi roia. Tu lo fa nga le langa e ye isi roia. Nga e taipinga ila lo lungo la ko ngonye. Malanga i fo lunga nga suor makwale nga fa yala ye. Ya. So se ka ila nga ke ignoring al technology le wo nge mo social media. Ma mo ka mi kero paro ko por kiki. Yes. E kakau o nga whaao fingo fie mo tautalia ina. O le tele o le swinga o le lalolangi. O le lai runga lea. It's gonna be in your phone. Lea, o le pawa le o le lalolangi le ua iai. Wai whela o e isi pisingisi ke kele. Ka ke whaalongo me o pisingisi control uma kwa ke phone. E o le moving o goods, merchandise, o fia o kai aluifea fai uma kwai so waka kaunga ka ko faka kalia ai au ka ke kamo fai kape ila lo pio kula fongo yang ka fai ko ila e pale fu ke ka fai ko il komsingo le ka fai ko komsinga kai mer paloka ele ai le ka kaunga fai nga mea mar komsingo fo lo la ko la ia komsingo lo taimi mar komsingo paloka no komsingo lo ke mina kwai ile taimi ol palota not ta komsingo fenga paroka la ngai le isa ngofa pe ngasi a ole winga ukala ole suggestion nga le kau male plan nga le kau fire komsingo leo ile kai mi or paroka ole manga nga awonge ila vinga ngai me vai ka ko sorry that's corrupt yela before ka ko kama ia kungu ma america australia ngi usila e ela fa soro ako o mai har fa ngor fa ka winga paroka mal me nga ka ole transparent ako manganga o me ka o transparent me langa ka o transparent me mangingo o ka ye mama ke me fa pingi la me la linga ka u fa le si me au te fa yatu ai me foi le no fa yatu o le alo fanga yo sa nganga le ko inga kaka ena no fa to le alo fanga si o la ma fai ele pare mengi o sa mo le vanga le fa le live o nga ka o fi comment la sa wa le live ya la ma fa inga maka Lala mere fai meranga. Fai meranga. Ai ole ma u fu nga ku la lo e vatu on behalf of kanga kalau kele. E lo fionga kom singo finga palota. Wala ngor kolle, or kolle pule kom singo finga paroka. Ele pule kom singo le. Yeah. Yes. E taua a fai sa ole le la nga ka ke fiu wa control le morka ka pe ole live le ngai. Ko ke sirfia. Mo sirfia. E ma fai na matu ta pe na tu ko meni. Ma fai ke le i ka ko Blue TV. O nga fa sa nga ko mengi ke fiu ke ko mengi ke de ko mengi nga lo mata. Ai peita. Ele o ma fai ona fai le Blue TV le na vaenga. La nga ele a mai ku lo wa upu e masangia ile tunu. Ele a mai le lango mate ta si fa le nga umai le. Ai o lo ya la le nga ruenga e u ya ke lo kai mila extra fu ma nga ruenga misa ye fai o le tau kili nginga fu o le nga ngana ma me o me fa pene ale isi ya e fai ngo fi o me nga ka o fi comment a ungi fai ko comment se singa ma maka de fai fo di si so de okay inge ya awa ver fora me wo ingo si ai a foi le winga na so ya te ula ia o le vaenga na ma fai o nga fa o nga i le kai mi o fai nga paroka a fa pia e avoid tele mo le me o le ka o le la lau ku fu pa lau vale tu fu tu lo i le komesina o fai nga palota ma le o fai nga venga ma malu ma lau fa au ai ma lau ku le langa we cannot mai discoinga we can only control what we can o le social media o le pa o nga la kai mi o paroka o la kafie o la mawai ka fa ko singa yes o la mawai ka pepelo o la mawai ma ko le fo si par kan ke ngai lenga i me nga overnight le po ma nga wo ke le palo karis la nga ka mi milu o me nga ka wai on fa nga ma ko fie le social media ma fa ka fa me nga ma fo o me nga la ku wa mi ko ngai fa nga palo ka ma la ko ye ka mo ole si tangata tauva ela fa tsa ala tala o lai fa moe e fa ka ku pelang paroka o lo pumongi nga ma ko kingo e yai evidence ka kasen mai nisi ya ma ua malai atu ya o ma fu anga ya la yona tale fa ya tu ilunga ono le tu te lona she nisi ai atu o ma fu anga lenga e te tauna tu atu lava melia
le sui fai pule le la ia le ngu ia o le mea lana au tau sort out e ia mea na sena mai tangata le ia le na whaatata to le ale ta ua ia information singa sen mai o walu le si sui saunga ka moe kiwi ka isfuru afe pai ka isfuru afe la fai ka isfuru afe iku malo ia no o tu malo la le ta ua tu malo le atua mo nei taimi ai o lenga sen mai awa ave sfuru afe lima afe le siongo afe le singu o le ku malo an fa mai na fai le tangata le saune mo ia te aulaia e paule me tupu e mawhai li se wa o lau wha maongia I even ask some of the people lai ko kongo fio anga kai kasi langa wha maongia mai yes nga vaku se lengia ai ia te o issue ia kaunga ave kanga ka ngai kur kofi kai mingi me langa kaunga kanga kango e sort out ele vaenga ia ma le wha mani no tu langa ia e awane i ia le tu langa fo ile a don't why au ngai ngisi o prokalame e o foi nei avese na le tūlanga o le whapea lai se vangangangi ko inga ka ko issue foi ye wa uminga nga ele o vakua i lunga o tau ia lo le tūla fono o umana fai e alo leo e wha e avak kamala ngai mwhainga kami mai ia kongwe fe tutu na ia le tatou porkalame ia e ala ile awa o inga o ngi mau a ngoa ma tūlanga whapea na ar kama foi le umai le fongo e sentinga menga me fapena lai aver fai pule na tula o ia la ya due fai de suor me nga ma aver kangi me nga esa o tala o se me le mai kau ko foi me lo ku ai pe o nga o me nga fai pule la kura kai minge e lo soda mana ya ina ia mani no maram lama ai ia ha uia ele se me fo le me o fai fa ko singa ele se me fo ma le melia e fio mai Yesu ele ma fai nga avoid le ko kele le fai ngol melia langa e nana o fai atu ya tau mai la nge ya ka ko sila ona ole mafua anga ya lai o nga le fai ngi fai nga su magi mengi langa e ma wa uma ku pe ka yes e ya ile au tangata si vangala au homeless mana vanga au kama foi langa ele yango kere ngi paroka ai mo inge ya ngi usila ele fe uma foi ka ko ver u fa pena ya ele fie ola uma ioi pe saule le pa mai saka kupe pe saule national mai saka kupe pe sau ia le maunga mai saka kupe a u paro kai mangele pele ai it doesn't matter e fai ala u e paro kai me ke finga ngalo ka ko sambo e fiu e alanga e malo mo fie fai mea o pusawa e pe ko kele fie foi pole alanga i ka o ia o walanga o a fai o lo vai ngor ka fa valia a fai o lo vai ngor ka fa se o lo fe solo foi le su e ida aya tia aya se me sa o ke fai usa pe ke fe solo ma i fai puli aya se me sa o ke fai paro ka ia mo se fai nga malo e ka fia lo fe ia na ia de ale enga wa fai langa a fai fa su ka usanga o ku me HRPP wa ka ho firfe ia ola o e mo mai na wenga rotan o le mele le o kele mala ya tatou ia le PPCP le HRPP fa se furu ka usanga o fa ka o e il kupi o fea langi manguia o le HRPP o kou ai o le ngai whaakau o e lau paroka ai se ala e ke le sui ai ma e ka ngoi paroka se i fai se suinga i awainga i koe fee ai se i manguia le aku manguia koe ma oe ko mangaia yes o le kingei o le whaafika udi o le kakori marima whaakasi ele o se kingei o le whaafika udi o lo woso i kua ma e halu ke so e kupe solo makivi mai oe nga uma fo ila ia le o umar por fa ngor ngambia nga e koe fo ia le ile o langa makiva ma le o langa ai si ma le pamu solo ole ka o ka mi paloka o men feso o me o promisi pa ki e fai mo oe o inga ke paloka pa ki
o a foi la ingei usila le ai mang meo ka kel fai kau le manifesto al paki a lo que vai ngai o palo kan ke ngai ele le se ngi mea nga promise mai le HRPP le fo ka mingi ele ai mang meo ka vai ku la nga inga ka faleanga ko ki ka mi uma esa wor ka el paki sole pe ese me ala ulila ngalo ka ko ki ale ese me le ka wori ngola uli ma faru long ka mi ala uli ai o le mai ka ka por ase me le ku la mai fai pe o mai tapol milionga le proke pe mai tapol lo milionga e pe o mai fa lima se lau ko nga me nga ri fa ro ka ai mo kwalem se fa long ka fa langa e sa wo o le fa ka fa langa nga ma ka mai la il causanga le que ngi le la vai fai la a fai la manifesto nga pe for manifesto len ka we fo nge eli mongi o la ko manifesto le fo nge fa ka le pole el fast a ko mo le fo si manifesto fa penga o manifesto le o fa fo pui la auli por manifesto o le fo nge o ka ya kwa fa langa le ka mai anga o la auli a fa ko nga manifesto so o ke le la pola me le anga yele le mongi o samo pa fa me ele siru manga o o tala noa ma por kala me e fuafua mai e HRPP a tonu fo o le ola vea i marvaenga to ono o te loa o le ua tau pule male i ajawa it's one thing only inga ia a afia ma wha maongia ngi morianga o sunga lauli al maria koa i le case po case sia e fia la ko pe le o ka fa alu fainga le me wa ele fainga yor ka pe ale se kupe e fa ele me a foi la nga ole mele le no te fai atu ole se fa mo nga le atawa ele o ye se fa mo nga o la vai kasi ole HRPP ka karango ye van fa fai wala nga afa ku nge FAP mai po le mele nga fa ye pai mala fa wa ta ole le HRPP wai loa le ye ta yo le HRPP sui kai mai si kanga kasingia po ai lava e le ko ma faia la ko la uli paruka le fast le malato uma to le fast le los full that's a big tick usala wala ko ioe malako amenge we cannot pit this guy and his party in the election o a pinge o ko sila le arwaku le momolinga o le la ka wa ka fa mangu ke ro wa yengu o ko ka vesi yangu ile benga la ko o nga wa fast lo mai to mo mai ale ato fast mo ka o fast uma so ele o se vesi le ngala o le mela o manga ko la o manga o isi ku uorngu uma fa upu ya mali de si o mai afrika ko kasi malo e o afo ka fa ya ko eru se ku ko kasi ke ro o ma kwa overprotective aga ele ko malo ku por mele e fa ko se mali ya le o ke mai fa ru ka ko fa fa ku ka ko ngu se le ai afrika si ya fa ku le si le la o lo ku ko kasi fa mai se mali mai o ku ko kasi ba vai ba sa iri malo le sa iri malo ya ku malo sa o le ya so i le pinge le o te fa ya tuai o sila fia le lei e HRPP ma le lako vaenga fa upfai e le mafai o ngalako ko e pitinga le walu ngai wa mu fa solo ako ele nga ka o lalangi o fa fo ako ko ngula vo samo me i mai ko kongu i le vaenga le loloa ka ko ka ua au le loloa ko ongu o lae le loloa a feoki le fia mapuea a olai male lemo le atu olai le wingo tala sia olai male lemo olai male lemo ko kongu lenga ole moment fa ilo anya la ko va fa up fight o fa pa election as per the electoral act so olala makua i male lemo la vai le o mafainga ka mangwo dunga lenga ole kemme ka mangwo fa kongu le fon fa kalai o fa ko paro pa election on the other hand le ko iva ko aiva le ai pe fa feke pa ma fa le mo fa o pe so o ma le mo ko ai o pe ia le ko aiva o le la fa o pe
o lai ele fo ile saunga le mule o le fast o lai fai ma pipi I uru ko ongo lai male lemo e kau mapuea o e kau mo fa kusanga le wa kusa a fai la mo mole ia o milano e runga kau au o le fangua le fangua makuku le ye fast pau ala ko manga la fioki fia ko fi au si ai but o le pride le mafuai ele mafai la lo ke lo akua ia ele le HRPP ai ele mafai e tapu ma ngai or ka e tapu kusa la foi mangua nga fia pa ia o pa election ole ko sulu malale e ol pa ki fo wala ngale wa ko ia suia le HRPP mai kumalo ka kasi wa ko suia le fast mai malo ka kasi ko kasi ole la ko sulu malale e ka ngo fesela ko pa ki fo a foi ai mana tua o lai ngo kia tu lo le tala fai le tama mai sili kama sa funge ma kaulo ngi o kai mang ka vai o lai ngo kia la uro kai mang ka vai onga le a tau ku la fongo ta moment e pisai se paki den wa kaunga fo e fai lea fai nga paloka so o le ala e ngofo ai la vai ma fa ale mau kong onga o le kulenga ya la mala fongo po mai ma ko le foi e colpo kusa mo ka fongo le kula lu ko fa di ma so o le vainga le ngo fa tu la tala le te mile nei o si la fia la e HRPP kulo kula e pamalang vainga e lau ke le mafia la auli le paroka malanga vainga au ia fapenga si la fia me e ngā ke le mawhaia ngonga fō minga se pāki. No way. Si la fia fō I ko sulu lima. A o e kau whaile mele ke sau ngoai. Ua lako saingi ro lako lava kusi ke a waile mawhainga e le eise mea e ola lako ke whaia ngao mea ioe e mango ngoko mawa koe lava. So the only option lai lau ke whaasi usi ulau makai. O le whipunga e papai I pāki. Pāki. Pauanga ole. That's the only la le ngol me foi le ole life card foi le mouth card. Ya nga. Ke lo ya sa nga pauanga tu sanga pauanga ole saving grace. Le ma fau ko iva. Ya. Not ta sulima. La ngor ko ongo wa ma le lemo. La lai fai malemo erke ka ingo se ka wa miu. Now the only saving grace is ko ivalia. Oi, langa lai ai le upura fapia e le I kukulia likoli mako. Ya nga sao. Ai ele ma fai fo ilanga tik le so la ko fia kama ami ma fia o ese ma fapia mai la fai ma ko paki. The moment say ele magic word nga. O ka ro sa mala fon fika lai ma fai ai. O lo e fai ko wa pa election. Ele o ke akere vanga because langara we lo la vele ko mai. O mele manga vanga. Ia umisinga kai vole ku ma pela ko kofi. Inga ia ola la ko inga pe markai ola ola. Mana tuala nan ofa ya tu se ko ka kiria ko vanga len ka ko mai le me o fainga campaign. Le ngole aunga nga le ngo ko fe tu mo. Le atu. The only magic word lai rely ai le HRPP including le ko aongo e fa pe la ko ke mangu malo inga I lo la audi is to make him guilty ole upurunga maka kikeli I ma fau lenga e yai le singia ole HRPP sa mako fasoa or fasili le nga fasili ya ma o mari akawa. And what if he is guilty? Pamal fasili. The magic word. Pamal fasili. Pa fe la ko lango la uli ke fa pui out. Ke fa pui out. Pamal fasili. La le ka ua ko le ngor singia le. Se aso. Asa ma ko kalangoa last week. Senior ale HRPP. Currently with the HRPP. Ole mangai ora mako fa soang fat.
mako fa fai uma kako analysis paki uma. Yeah. HRPP, tautua, SNTP, fast. Ai ko sifia oko. O lea e alu uma mako fa soa I ka penga ngor paroka. Male, who will be the best, not the next. The best kai palemia. Nga ke koe fa fo ia sa mo ai kulanga. Ele nga ka su engole amio kongu. Ore kiri ngingor corrupt. Male koe le leio fai nga pa anga. Ma ku hu fafo inga yes koe le lingi ya ka ma ai. Ero ai sa kali ai so mai ai kali mai le university. Ku so le moke kala ngo po. Ai inga o mai ia la auri wo ma ko karango ya fia me karango ya ku la epa. O le ala expect ku se so ngo opinion ni ia la auri. Ai fa me university. Ai fa fia la pe aloka. Fia la pa ke o fa pui la auri. O la ko me fai. Aquele vai me mali. Ingo wa kali la ka fisiti. Pe ke ba ku ko ke nga ke expecting ngar kali le nga ba ku ye. O ila le o I Samoa. Ila fa mo. O inana ma ese mai ai male sunga ia Godfather ma loia sa ma to ma futele na taya. Ma confirm mai lo le mele mo te pisa tu la vai lungor por kalami. Ele o koe popole le vaenga lea. E pingi mala auli kulo when I say la auli mal los fulu mal vaenga fast not just him alone ai onga pe o fa makala inga kuza ele o koe popole po o koe look forward e pingi se election da only feel le manga e pingi ai or court ele o kele le se la kilo yes la uli vai o le anga o kamoia ole la afa mai la ia ioi ai mai se no le legal team la uli la uli cannot do much pe a afa fonga mai le legal team e fa ata la fonga ai paule o le vaenga le momo ia min plan or whatsoever le la ku fa moenga ole mana nao to find or found him guilty. I found him guilty fa kai ka inga. Ia onga ye lo le menga fa pele ma fai do onga koe. Kauva. Ni pen ko er paro. Alu palok. Wanga o le vai nga fisiri e ma uer ka kale. Guilty la auli ma far pui la auli pe guilty ma polar kula nga ye le ma fai nga alu paloka. Who will be the next leader you all fast? No, el fisiri. No, el fisiri. Wa kale kula ngo folo. Wa tete. Wa ke ile kali nga kadi ai. Ora kali nga kadi ai. Ma e matele na tia la vole lungo le tato live fight to fia fe ma fi. La nga ko sir fia ora ma ko kadi. Ele ala winga ele tua. Se me fa pe nga kupu. Ora kali nga. Ele fa akangai nga ele akua. Se me fa pe nga kupu. Nga ke sila fia fa maongi o mea uma. Mai nga ke kapenga inga he will find the way. Ya, or kali nga fa ye. Ai aru so ka ngor va kiri. Pe o va pai le va pe o le akua se ele onge kanga ke fili. O ma fung sang yelis. Kapenga. Kapenga, but the answer that we gave. Ele ala winga ele tu se me fa penga. Yes. Otherwise, wale justice male fa maongi le ku yanga ka ukingo. Yeah. Ele fia ai a kongore mis sweet interpretation isi a life up or fa maongi like I mean people entitled to la kula opinion. Alanga ngamako ko fa soa ia mo to fa manatu le ile singia le na matu felo. Ngo ko fa manga ko ale tawa no vaila na silsila ke ro manga foi ma ko vango mo fa so no fa ia le la uvatua la utala le ko fi fo ko vang fa faile nga ko wo paro ka kele la fa paro ka kele ko fi fo mai ko fa fi ne no fa to fi va nga le na o mai to ala nga la suit malo ko al kasia nga la audi join mai lo ia olo join mai ai malatinu
lenga ma wala ko wai muri nge ya la ku fia me o fa tu lo e ke yo me nga fa ma yes o fa ku e ke yo e la e ma fa inga fe ko ai i lo ma fa wa ka mai nga ai e ma fa inga fa se ka alonga ale ko fa su fiku ma se ko e ma fa ele ya ku nga ole ku ai ma fa inga fa nga ole ku ai ma fa inga fa o le mela le la ai abala nga fa ngofi ke ro ala le tu ai ma mala mangi i le finga ngalo le tu ai sa va dinga i le porkiki ngi o ke le ro para mela fa fa nga ka dia fe sirio le si fa nga pa lo ka le la sa ngi what do you think e fa ngofi ya la ko lo yo la o la fa me pio fa nga ia ai mor ka ko ai ku fa fo ka ko ngi e mangingor ka ko vai me e le fa nga o manga ia ka ko fa sole pesa fo ngo le pesa fa ka fo le baku le coupe mai le leng ia pe baku le leng ia mai coupe pe lenga no o ka ko fa so ese le maku o ka ko fa so mai ngala ko mo me le ka ko fa so an ka ko mo fo me le mai la fa so pe lo ko fa makala ile le loka o fonga ngole o soka inga ia ka ko kirkira ko ngol mela ia mo kirkira ho la ko sisi ba ngole ka ke ia so one of the things ngo mawanga i maku faso o le factory at the one wale ko ia se belief o singia le e ko ia se paki e malo ia which is I believe or I refer a ia le HRPP yes o lana sau noanga lea inga waru mak fasili fa so pole a se manga kunga i le paroka ia sa vatu ma to la ngona ia vatu fo le se to fa sunga le ata ma sunga le lo ia sa ma to felo ai au mainga le fa ko fa la inga ale fionga sa ma to ma wala va ngoi kofi o lana tilo mai le more than 20 plus years o yiko kongo porkiki o le afai me ka for the first time for mai lana ia analysis mo le upcoming elections o le akiru kilo I me ka o coalitions coalitions lo no fa mai o le ale to mo se ilana na vai sila ele to mo se fainga malo majority ona o le atele le mau party o le anga I mai lunga o le menga o ma fofo o fa kai le ku o fa maungi o ma kala maka la inga fai e o le HRPP ka kala o ia ma ka le foi le lo ki tiro va le coalition na ma o malo si o longa ka o file I fonga ngai malo so fa kasi po me fa ngai ngai foi mengo mai ka o kala le o memo folinga mai kwale fia o le ngale sa mo ya ka kongi fa e folinga o le marosi o le fast o ka ko len ka o merkala hodel ba ko ai sa mo le ya se o ko le lenga ve vesi le o ko le o memo mo ngo mai ka o melo ngolua alu pure coalition ke ma ka le foi le paki le ka o fai olo le ka o fai olo mo le ngale o le pakinga o la o fa independent umala ko sui That's where the coalition comes in. Yes. Ele o fa se paki, o la fa le paki a fa independent uma, ma la ko ma ko lo ke fa me fa kwala. Yeah. Fe me I fe. A fa pe e fa nge ku ma lo ya la uri o ma ya la uri. A fa ku ma lo ya ku le pa o ya ku le pa. O ba ya fa nga pio ya fa nge ya. O le fa se me le nga ma kala mo lo punga coalition. O fa pe e kasi nge su ya lule a foi de fa ya tu fa de foi ore mana ya a lo mingo la tala manga ya yor ba ko kofi yes e foi o fa ko o lai e mateo foi ma o mali ata wa se ita pena pa se ita vai pole se po fia e kusala pe o ma ngai wa le fa ilo atu de temile nei swafa ai alu ke a voi fola ko fa ilo a ngi por kalame ma fa pia ia ma fa pia ma yo talo nga fa por kiki ma me ma fa pena o le winga le na fa ya tulo utala o la ua ma fa lava la ko ua fa vai inga le HRPP o le tala le na ele o to yese malo si anga tele
fesili mai loa ai ala uku ole ase tau sila ole ase ata tu la imele palota le ole a sta pena le loa feluon makere ikali e kali lo ya me fer kali lo ya kango ya ure kani fa perkangi ole ale me ko le landslide ele skama malo kusol malo fole le kusol malo kusol si ba ngan kwa ko la popo al me Io. Ila lesi uso foi na matou fa sola. Família o sia na sauno. Le tau sauno ile a tau fo mai. Ke ro ma ko wi samo. Se mo ke ingu ki ya ele ai yang mea io vala wo ku ya la uri o mai ya vala wo ku ya limong se o la kamale o la kam. O ma ko re mo ke o ke ya. So le a fa fo ale well fa tai fa fo. Wo fa pulaina ton. Ma wa ku fa kasi o ko ke fa se mele le. Ara ko ka alo pa ko se pinko le me. Ola foi le tala. La yo ia te au. Because o ke kango take se me manga ya. Wa pe ye wi o tu ato so no nga pi foringa mai o ke lango ngale fa pe mai o tatou ya tonu I fa fole a fu inga pe ye kapisa makele kala ngai me o prokiki. A o to tonu nga le mu le ata wala fa fitai. O le kaule ai or ka ko kua. Le anga o le me tonu le. E mana na o Samoa. E ka ai fa fala I le faingo mea. E fa ka alu. E mana na o le e avele le foi le fa e kau kua moi. Avela o faingo karango. Ia me o mama ko fo ma ko ingu ki ma ko karkari e ma vai tatou ia. Ila tau me fai. A me la le ngai. E uma enga wa ku mala ko pisingis. Karkari e o ngo fai mele kon kala ke le masani. Kari ko al falo le. Kari ko al fongo le. Ku al fonga fale ruo le. Kari fai al farki o ka le. Kari ma wa al fongo la ngare skala ila lo. Vai le ngor fa kari le fai ra. Kari fa ka we sit fongo le. Fa ka fongo al mingska. Wantou sila tu Samoa. Ole matua mali ole mele tu. E fa ka longa I vai le fai ngai le wori I Samoa. E o fo ia ka ikanga ka ia fa ka penga ko. Soli. E fa le ango pe o ka alo. E pe o ka alo ko ngome. E ko ke ka alo ri o le mai moa. Ngofo a fa fenga inga tangata matutua. Ai ko ke ka alo I mea. Pepe ka alo la ko ka alo ki. Ta to malo nga foi mai. Se fa wa iso ka ko issues. Ya me se foi. E ile kangi kala ku le pare go o mai. Ia nga. E u te vai tu ai si ta to foi mai malo longa, ta to malo longa. Se au nanga vave to e fa tuina a wale la foina la container po so se fa modi e wa inga Samoa fa so taiva awao I o iva tolu iva tasi lima iva tolu tas po le over se lau fitu iva lima
tolu fitualu. Le Quick Freight, au nanga vave, to e wha maria lotu. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. SMI. Fia whaafole la no lo mota, a fio mai lo le SMI Hardware I funga le. Ua iai nei le mato au whainga le wenga to mai whaapitoa, a wale sui ino so se vali, ina ia whetau I le lei malo manao. O mato vali, o lo awina mai atu numa mau, ma ua mautinoa le ananga tā, ma e umi foi o na au le iai lo maota. A o whataritali ei la le sui ino lau vali, o lo iai foi nisi o mato vali e whai iai lau fifilinga, o wale whaalele ina atigi o lo maota. Mo tātou o lo alalam papa au ia tunu I whafu, whafso tai le fionga ia maiava Leslie Wolf, a wā o mwhai on tongi New Zealand, ai piki Samoa lau oka. E nao le filifili lava o le lanu, mātou te ngalulua I le suina, o na piki lea e lo ainga I Samoa. Le SMI Hardware, o lo paanga mo so se mea faufale, man fausiaina ua mea angata. Tebro watile o toi 5 minuto ntara li July o tau tua fa o Blue TV ma pokla me tau tai ai o tatu tela noa ma fa so ai issues. Po o mata upu a noa I te tau na sila fia ele atunu. Ya ma vaenga I te tau ona mo mia. Ma mala malama ia. Le fa wa u le atu. O le tate toi to mana tu vaenga o le tatu ko fe sa fa. Yeah. Ma le whaamani nongo le whaupunga lea wa le whatate whaitau atu I kōmeni le tō tele o I la tō wōma paanga le porokalame. O loo whaabe mai e sao le lei. O le tala nā tele lai mai Samoa a malanga atu mai o lai seki. O Samoa lai seki. Ai wha mai. E le yangi meo mako loa kukupu Samoa se I vanga ngā kangaka I atunu I whafu. Lea mafuai o na liloa mea matulanga whapena. O le ale mafuanga o le iloa I ngai o kakaka Samoa me o lo tutupu lava I tonu I le taimi lava lea po o se taimi vavi. Lack of information. Ele o le leinga nga ave le media Samoa le iam ka upungi I le public. I kakaka fo Samoa. Fōringa mai o wha mo Samoa ia ka kongi fafu. E roa koe mea. Ai mangkua fōi. O me makalonga koe. E ling mea makongo whakupu. O me sa mo Samoa. Wa fela a faila sa Samoa yam ka upungi mo ke kalongo inga ai le loa Samoa o fela le leanga ka kia la fasala Man na ia tele lo finga lo le ia taua la ngol mori maule na inisi tangata matua mai Samoa tau te sila fia ko kelo ka ngo mai o karikongu ai le pipi ai toi fo ia tu wala tu manino mala tu malama ele se me ia mau ke pisa kwai ia la taola o toni si vaenga a fai sa o le koukala o tou ia tou te whaaseseina manatu o tangata whamai e le ai ngi mea o kupu I Samoa o arkana lea le HRPP le fai le fōanga ngā naini si o sui o le to ono le tutuli a orko ongonga e siringa ua kau koe karikongu iai le anga sa alalanga o la tou fufonga fo ia whaatasi a o le leide paki o lako fufonga ia te aua o mana tuale ia tau ai ngi ka ngaka ile ka koe karikongu ia ngisi orko ongo
Ya. O e tau mō mai. Ya. Leanga ngao ese whaikaro le HRPP. Le foi la ua vavai ese ua kukuri. E ui o le ae whaari lo la tau ma rika ile ta inga o le malo. Son o le a la tau manino ma mala mai nei nisi o fufuanga e o ia il whai wha maro si o le malo si o le malo. But ia te ua ia o le vaenga lea e le kaunko e karikongu i eisesi. Ai mai se hangi whaakapenga ngongi whainga ongi porkiki marpaloka. Leanga fo inga o ese mai o mai whaikala o le foi la o ese le wo ese mai le foi la fa sanga e whaikala o le manga fa fire fast ko foi mai lo tala le te wo le vanga le no fetu o le mafuanga nei ha fuai ona le manino matou le silafia leanga ele li pokia vaenga ka kau o ngai loa ai li poki fu mea ele ka wa ia la ma tula fa so ni be foi mali atou walevanga ferua i Samuelu malanga mori mau. Yeah. Samoa. Ka ia makou ia kungu i fafo. Leanga ua mama i media. Ai mo o tatou i Samoa. Walevanga ku uharu Samuelu malanga mori mau i leo. Ele i kari konguinga ele i kari inga i leo. 2.5 years later. Ai whako asau Samuelu lungo pokalame ngi. Anga le avakua i wasilafia le lalolangi. Ele whakangami ngoi loa ia. Ia leo. Wako sila la ile ngongo i raka le ua kaloka mamoria. O le fesiri. Ai se hanga le kupu le mele mua. Pe awhai le se mea kupu samu. Ma fua i se a. Ele ili pokia mea i erkasi. Lua koru whaarima po ale awha ingo ngumelo kelevise ngai samu. Ei ma se mea. Nga ore kasi ar kai mire nga oso mai ele TV1. Taimi ana o felesi le maka upu. A o longa faa wa winga. Te o when what is this news? Maybe what ingi moni mau, maybe wa fa le yango what is mea. Anga ko fa apea mai la anga mongi la le saunga le pisa mai ai la vaenga ia. Ele haingi me o kukupu. La mea la inga charge for out. La memoria i fua puleai. La memoria i fua rio. La memoria i fua dise. And so on, the list goes on. Ai sea. E ma fua mai. Le nga olai hele mea sa kupu. Ya neto. Ai lo lipokia. Ai le lipokia. Le kara sui se ka wole mai fa mai. Mai asiaka ma ka ko krongonga. Ole kele yo keses fasio kanga kama kanga feoki. Ele foi esse mea. Nenga fsi ya ai fa mai wa mai mor koimi. Ele no po feo mo wa. Le lan ka krongonga ka vole ba ku fa foi le su me fa mai mor koimi la foi le sa mo. Ma fisiringia sitasio. Ma fisiringia sitasio solo ta penal palota. Mana ye fa so atu. O lo ta pena e tamo ele fu ale ta pipi. Ma fisiringia lo. O le aso fina ngalo i le sailinga o fa maungi Samoa. Mele le keisile. E ke lango inga e ka kaunga e ku e lango. E ka kaunga e fa ka penga lau campaign. Ana ma fa ye. E te tau fa ta pena lau campaign ma e alanga fa pia. A o tu la imai. O te lango ina le mai ngongi leo su. Se su am ka upo pe ser maliu ku au. Ia leo fa popo ye maliu ore. O le professor. Yeah. Tou te sira fia ngo ke ifo ili aka wer kati. Ke lolo ke ili kati. Ele agree manga o su e mere su ele file mo maka pula. Ala foi lana talan fai mai lana reason. Fa mai langa reason. O fe avele o leo ko sorkari kongwa le lo kari merkari fia me. E sa fai kongo mo ka fo. Marcaria Fawalo. Fai mai. O fiala ave kupe e mai mau kupe malo o le ai leo fa pia o la ma fai nga fai leo samo. O fa tula yo la ofisili ai leo solia. But o fail. O fail leo Samoa. They have failed to come up. Meli ora ko susuenga ma la ko onga ko nga mele.
ko nga mele le levo le so nga me fai fai le atu ai fa mai le sau no nga le usolia ai le foi le fa fonga ma wa kai mi se kai muri ya ma fa lo lo swafa ai ka uia o le mo ngai kai mi ngi ke wa sai mana tu le ka ma foi le nga so mai manga anga va ka foi le nga so mai o fiti ai so mai ka fai o se nga amakanga wo fu kere kari ga ka ai tali mai fa mai longo winga la asiat mai o kere longo winga o kere manga ofu esu ese e mai ngire le mai fa fo esu e forma ka upura a wale mawa le ro Samoa bawa wale mawa fa mai lo malantala ola fo ye keise si Samoa ka mali riu mua e o mai le so e le mawa ngi unga and then he went on and say fa mai longo winga la nga singa ka mai maka upua e kupu oki o le ka le ai nga lang kala la le I was very upset about for my lo no winga nga ole maliwa e ka le ai nga wole maua fikangi mai malo e mai ska e mai le mai fafo fikangi si o winga ri makwa e nga we ku per malo si ra ku le nga so ko lo ye fa mai a nga lo me o ye fa ye lo ya angau ku per malo o isu engole o ka mali we ka ye ko ke lo mo ngo la me o ye fa ya tur ma tutala o ofisili lang ofisili le sole o ofisili ya oi e kere popole yo lo ga e saua ila ukala ngoa e le ka hua pau o me le ke fie manga o yo fie sa fa iki fa o le fie yai lungo la resume sa e fai puli pau wa le me le ke va ia ku ai longo winga ya ka mai makwa le ke le pole o ingaka sa ma to fa manino ia ele o maliu umale ka ke pisi ai le mai ngoka mai fafo o le maliu le pe ona sau no ile lo ia la soltato it's a high profile ka wa uma maliu a maliu le a o mafua anga lenga wo makwa la wa lunga malongolongo a o le ya afia ingoa o faipuli o le sainga le nga so a mai I faleaka ele iai masela wa lunga o se ingoa se faipuli ala o farpui kama la wa yo ya e ia o ia malonga fa kamala nga mafuai o ai uma isi kanga kaya nga la veve ku nga mako mai isi la veve nga iai ele iai ngi ngoa o ngi faipuli ai se a ua makua I paso ai ngulu ai Samoa ko ile la vea lenga la vea iku au I vaikele a o le ngoa mua nga makua mua pisai kangaka limongi e muri mai isi ngoa ia le fu usau le skus kala fa mai ko fa ai kasi ale ngoa e o le ai ngo tu au ma ku o tu au o le ngoa la valea nga la walunga mai le makanga nga o di mo ai ese case eva ko ngi leo fa fo lo se fu le fa case le case ko au yes ai nga sau ngolo le uso le sau e ka mo e HPP ma fa mai nga kele lango inga su nga o fa pe mai mo kai ya o se fo ila o makanga si le lo pipe lo ngalo ngai fa ya tia wa makua se ala o makanga oi o le power e kangaka e wale la ka ko ngela vange melia o la ofisili la ila usunga o ai paro ka inga oi e paro ka oi o lo wale ngana male e paro ka oi ngi ma amangi ngofo pe paro ka oi kangaka a fa pela o ki se lo kumalo e ko ke lo o ko kumalo a fa pe mal liu mo se ko kumalo e ma fai pure leng fa menga pa fa vi kul ma ka usole e quale ke a se o ko ele po poli ele ke se o ko fa mai la ke ku per malo e lo ora karinga mai la ke le fo mo ku per mal oh my good boy ale nga malo ora malo mo kangaka ai e longo winga ma tu ale ta ua le o lor kangaka I lo ma fau fai puli ya esa oi manga kuri dei o se fu ila o maka wa se ke le lau amatanga ioi so le
o le kau ke sa idia di ingi kofi e o e su ere fa maongi ma ai la utala le na fa ya tu le atawa se kau ke re o mo o miangi sui popoko le la foi nga le o makua se isingi ai le kau mafai mai o ele le sau i vai monga koru kamale ngofo lau mai le valea o tangata supporting al fast ma ia kuskusinga po le halo kau mafai fe miro sa ia upu ke le i fa mai nga la o se valea longo inga kau mai foi e ke faia upu ai ke vai ke re o mala mai winga lo loto o upu ioi o el tamale le sau ni tamo e mai na ia vai monga tolu kusape ke sau ke punga solo ngisi fare fa sala lau mangisi mai alu kau mo fai justify e ke ri faia se upu malea na jala no winga e te faia upu papa o tele o mala mai lo na winga lo loto a pouco fangar common sense a fai la ke akamai fio nga e claim fangar common sense o lo winga na o tala ioi o le to tele o tangata ia e le uma ia 13 ma tangata ma vai se ka ke musu ka ke karangoa inga mea la ngai ike ua e koe akamai e kuai a o le winga o le tala ko nga mentality le mai ma au fou le fi ka mo paro ka le la fa fia poto o mongia kuloa tu lo wa we have akele au fai longa kele kanga a wo ka wo tele tangata I respect them vai ka professor ya tavanade ka ke fa wo ma ke fa wo ma ke fa wo ma professor ma ke fa wo iloia fa masingo for mai wa isi ioi accountant wa uma kele akama mai kakalo ko marona ole mawala lalo yo loto matala noa ma fa so kan kai ole me mua le lo ke ia kuai le malau le kau sau luma le fo mai oka ai sau le sau ole amakanga olanga amakanga e amakau su mai langa pese o palo ka ai sau e pa ulua ola se pa ulua ai fa mai le anga le to tele ole au vai ole tele atangia mai ele umangia onga ka i 13 ala ofisidi le ke fa ki aki o fai sau su enga e ko akele aku se au paloka ma umangi 13 pe ko akele aku kan ka paloka ile ia ele umang ko fai sau wa e haru su e tara zo mengi it's an insult yang akamba karung ko kasi samo foi le winga ko kelo la ko ele umangi ha o loa ai vai ta tu mo to mai titi e o so le mongi le anga lava lango fa manna tua lea angor mele se e ka kaungo fa nga fa kuanga tau te ia le ala ngai ala inga fau kua kupe auange e oso le mongi le anga e kau fa e fa ma ka ngaka me le mongi oso e fa ma inga fa ruma inga oi oso ona ua musuia o le nganga o le kua ma ua mo mia o le ko fa a inga makapa au ma e lua it's your right time ngai oso le e mal poko moko le fo mo fa ngi fo le sau fa fo ngai kuskusinga ngai fo ngai le fa misingusili le sa mo ikuila o ko nga poko ia le ka le mai wa ke le lope ka mo ile a pesparo ka pe ai o ko forza sa o le ula le ko ke le fa nga mo ko me ko info no a foi o le au vai nga mo tu nga a foi lo te fatu o le au ai nga yo fia ka mamai le au ai nga a le fa to lo atu tu si me foi ia le sitanga ta ia tau ile suya le ka so ya vai mo ko o le ngali piki fo inga ko li piki sai ko lisi ali fo ko li piki ya fse nga sento e nana no fo yetu o wale ma fau le i la ko fa la inga o nga fa ka penga le mai la ia le mo kanga fa mai nga ngole sipalang I don't care how much you know, all I want to know is how much you care. Avaku nga lenga e kapu e ai ko ka penganga. Avaku nga lenga avaku professor, doctor culture. Yes. Asiata fale malu. Yeah. Le vaku nga. We don't care how much you know. Wala ngor mere wo kupu. Le la ongi. Nga how much you know wan mere la ka ko fa ngolongo ye. Ya. Le la ka ko fa ngolongo wa sa ngole. Yes. La fa nga ye mele fa ilo mele poko. Le poko. Ya. Na pa wangar mere la ka ko fa va yo ki. Ya mangu mai le ya I am so and so I hold a PhD WT40.
WVV. I'm a chief. I'm a chief. I'm also chief officer. CEO, ACEO, chief engineer. Ngale how much I know 1 million la saungi. Pawanga if I may manangang war professor may sakpaikia. I don't care how much you know. All I want to know is how much you care. Yeah. And markeleo lo me fai mo sa mo. Ala nga olo sa uklau mai au fo mai. Ole ha wa usa wa o ngai fea ya umala ia o swing ya e wa o ngai fea o swing ya ko wa o ngai fea o swing ya ko wa o ngai fea. Ele ya se popole, ele ya se mingoi nga fai longa. Aua ko ke fakai kai aku lepa. Ko ke se mau mo ku lepa. Ke de kai ya. Ioi. Abelo bakura ko folo uma na vai mer ko inga pe o ko ora fa kasi mer ko inga. Ela te ia o to fia tu ila e pa fua. Ai. Ku pe fai longa o ku ila e pa ia ma me anga ki ngai malo e ka fa fu. Me foi ia, me foi ala uri ko ngore fongo. Na maua o fai longa ia ile afu o matua. Mala ko pisingisi. Ai paule ese nga o ka fai longa langa o fai longa nga fu e malo. Mela lea. Si a faro ngo nga fu e malo nga maua fai longa o nga o le afu le o le ku. Ya, masih di der fa. Ai so quoting kala kula e pelo ke man ko le penga ngalo ke. Le la fsiling fa ke kula e preso nga. O ve ku. Aru fa kala. Kule. Ele venga kilo fonga ngi se qualification ka ku ko ngol palmenge on ke ba ku kinga inga o fe meu wa singa isi ko inga fo le nga la kwa kalongo re winga la si fo le o se fa mama avenga ise kai ba inga ka mai ko ngol palmenge afa marankala vai vola ia so se si lava sa mo se PhD po se doctor po se professor ko por kiki vai se koko po se fa e ka la PhD kala ko le pang fai no le kio yes no ke man ko le ai se ka ko fiesa por kiki ai sa mo se doctor sa mo se professor sa mo se fa longa ke lea ai se koko po se fa e ka fai longa elea nga fai longa ngai ko palme quote kula e po se de ya fa fonga mai la un ko fa fonga mai la er kamale ya vai monga koru HRPP wa oele wa amaka de wole ngala wa amakang o oele wa amatalo lo vale o toteli ale wa sa ngifa mai ngakele la wo se vale o ngai kumalo ai lo ngala kele la wo vale o kumalo ele wo vale o la ku o tato vai tato le tu ai nga vai tele ya no ele ha nga o ka longa iyo wa disqualify ele ala wo so le na fai mai ya fai mai sia wo mai ke mo mia oi la campaign mo fai la ya o fai sa o fai ya to o tele alo tito mo fa ku o le ale tu te mo mia la so ngi ngai lo campaign fa mai o tela ngo o la wo o fa ku ro okay le la uta o manino dia oi le mea e te fai e fai loi tangata e so ngi lo paloka mai o le o fa tu a fai loa o manu lo ti ma fai loa lo fina ngalo ma lo fa to fa la inga pa wa le o lo kala o ke lango su engo le ambio kongu a mai ko fa ku kuanga o ke lango inga ya mai le su e uma mea ma liu ku au ma liu professor ya singa vayanga aisa langa uma lunga po fea po ai kanga ka ya lo ki ku kanga le aisa kongo sa mo wa uma me faku that's all you need to say nga sa re lunga ko fore ai sa rola ia le lunga ai fa me fe arcade ai fa de fa mai o mai o le ai la ese ra ka manga mai ese ra ka wa nga mai ese la ta wa na siata va ko la wi ngolo tal ese fa mai ese me ocupo sa mo e sa ulo malona it doesn't matter po e ngofo sa mo ngofo ku sila ele fa pe o sa oi wa e sa oi kulo ora ki ngofo sa mo no ave ese nga le ko fa mai le pi sai foi di mongi fa mai o tona i fa foto tele o mala mai me tu puine
O le alele malama o lea nga mako vakua Samuel lunga nga laku lo fali. E sisio ai ngai uanga failau ngai uanga sau faile si au kaukala ngai o pe ke sama fa mai. E ai le ali ina latu lo fali. Wala. Lela o ke fai aku ya o ele rimongi. O le ale me ke pipero so o ai kanga ka fa mai e mau ke le loangi mea ia. A le awa e admits sa iai le kama nga laku ya oi. O I fo I o ke ofo ai I ngei leo malako o le ale mea wale e vifo ai fa makalanga nga e fa afiso o kai fa angifo mori mau Samuel. Le atawa ele akarosia o iai ko kongo maka upui. Ia sa mai fo fa so ale uso. O nga mai ele si fa angifo. Ai nga kede isu enga si fa angifo maka up. Lenga sa wa lenga ka from kai. Wo se mea fo inka it's an option for us ka kirim ka up. Ai nga keri amai nga lesi vai nga kele o ka up wa. Nga keri idi o lang susu nga isim kan so ya ka ula ia. Ta sia la fa longo le ya tau. Mana tuana amata na uma ina ua ia sau no mai. Atonu fo le anga I luma na I our love e su mai lungo pokala me e fa so. Manga ia. A lo wingo la utala. E se ale la ko fa karkarango fa inga kofi. Yeah. Le mai ele fa ko fa inga le am fa pe mai. E foi lista ngata nai na te loa ele ai ele au le moli mau Samuel. Mana tua. E ma fai fingo fa yak. E foi ka sa fai mai. O e mom. A o mea ia mo mia o mea na mai lunga tatou te fa soa ma fa karangoa. Yeah. Le anga o te tangata le na sau no mai le uso le na la tala noa o le ingunga kofi. Foi le nga faya ko le moli mau ka karanga le ama le nga ke li vai se pasika and all that which is o me na ri ato uso ele ase se ngor kala le uso len fai mai mal moli mau le li foi le nga fa ke ame masi le faya va foi le fa ke ame masi nga wo so lungo social media e kai kukusa le kuso le la o mai e discredit upu le mori mau Samuel ue winga le pasika fa mai ele se pasika ai ngalo ai pe nga pasika pe nga le pasika or kanga so aku au or main lenga ai tau mo mele tu see that's how I see things, that's how I see this issue or mele u kau sau le uso len ka ko in ko fi distraction me nga ko ngwa there you go ko so le uso fai mai ia e foi le uso na fai mai o ia ngar pasika ren ka umai longa ngo ia nga ke li vai es pasika ya Samuel ia tell so what so you know what's that's not the point. The point o le ka ki su ia who hit who out, that's it. O me foi nga le sa wele le ri le o foi longa ngo ngalo ia kia le fo ino a fo ngalo ya chau le no o le dina le sa ma ko karango fo nga vai kai mi wo ngalo fo ilava na fai mai fo ia tia ta u ai le sua fa tupuola si te mai tupuola ngalo ya fo nga ngo makai o ke ro o ke le mangko ke le ngo mo ka le fa pe mai wa le vana no fo ai se ma fai nga ngai fa mai lo malana tala tu ofi I think tu ofi le la ilanga kala nga fai mai ia tia asiata o Samuel e kupur menga o lai ku masinga Samuel ya tupola a tonu la ma e kupur menga lai ku masinga o fakuloa ile va veaulia fa mai ia sa o le ma makarangonga ngai ku ke fongi o fa ile va veaulia kala ngo Samuel e fa mai ia sa o le o faku fa fenga ilo va ia kiro mo kwali le yo la fa msing eu fakulo e fa fena i loa ai mai ngo loa nga faku o fesa ia i fa veole ai fa mai ia langa fo ngo loa sa u ia ro ko rua ai mai sa o kaya ile ai i o me ai ngo so ko rua ai o ke loa ngor kama o faku oi e tele ia au ka fo Samuel e ke ia fa pe ku pur me nga ke rua ingu kofe po rua fa mai lo lang kala le ai bo ke ia va vea nga fa ku or kadi la nga or kadi e ke ia
e ke rei loa foi po fia nga roi sa mueru nga kai ai o fakar ngoa ia tupola muni muriang ia ai sau do markali ku pola le I still have that recording le nga o vaku fo lunga e ku pul me nga ile I mafuka ile I o se ya ele masan ai vai la ta to le fete na yo nei tala o ila le ngo ka faya o le kele yo o le mori ya ai u yo le ole mafu anga o mafa so to I mari a tau le vanga le se ka fa mangingo ya ta to ye fa so o fa mai ele ayangi me o kupu samo ale makwa eke ya le fuko ke ile va ko kusile a nga fa ko ngo ye fia me ya ia le mori mau e alu e piki mai me yo ia le waru fo mai o kala le sa ale o su e wa ala langa mai ia o ku lo nga ngisi o ila ko ku ai va vau lai sa o nga ru ku ye yo va ve le fo ko lo ala o le vanga ngo fo le lo ele foi nga e fa nga le ku se fa nga ia tauta ia fo le as a international media fai nga I loa ka sa mo me la ku ko sa mo ia manga I so fo lo ka ko na ru fa kas awala nga o le fai ngata e pawar me la o ye nei o le lama nga nga ko karangoa si uso ya mau I mata upu nei nga ko karangoa fa nga maru si anga o le o le nga na la kupu na ona toi tala noa fa nga maru si anga o le o afo I mata upu e afi ai le fai nga malo fo si malo si le fai kai mingi fa nga o le ma fai nga opinion pongi mangako ke si imka upungi wa afai fa se mangako po se fore se opinion por viewpoint se kanga so le waka o kuso le memo kingo le lo fai le la fie fo ia skamo ba ma Marilyn ko nga me fa penga ia ko o wa ia kunga o atalava fa kaya ia ila dole to mo fai sen mai na no to fai atu lo foi tala le fa mo bule a o ta to te popole me ia pe a to va ia tu o la fai me fake pictures with SSIG ma fa pe mai o le ua li fo ia I fo fai pure a le pakai ku pai lunga fai langa sua nga ile se fai o ifo e me ka mo ele fai ia la o fe ala lai ia nga su o nga e o ai ko ngor pare menge ma me o manga ka mo fai ai si fai pure o la ko mara ko nga ka mo fai e o la o so fa nga ka mai fasi susu ku lo fa fo nga la turu o le o ia longo ma me o mo ka mo fai se ai kia ma me o ma tua tele I fole la pisia ma fai fo ai o ai uma la uri fiki o ai uma nga mau kanga if you think we defame you ma me uma oi fo uma e fa ngale le nga sunga ia I ko ke filo ia a le o te fai atu e so fa e la utango ai to fa fo ia tu le media a wala vane I o to fa pea e pongi sa pea ma corrupt pea le system a wala vange I o ko fa pea e umi makuku mawai pea kanga kaya ko ki fa mo ko ngol official leo ko kiki ave kai kas ya ko kiki a maka ka fa solo nga io ale tu e ro ma ilea aru le ko ya aru eskengi le a ko ke poli awa o tou nau ta inga uma ne tau fai mai a ko feo ki le ko ngau mai inga ia o aku isa mo se I molia awa le or ko ngau ko sa o meia le ngau kanga ngai le atawa nau ia kioti lauli ai ngau ia o aku se I molia ke loa o pest o ke loa o le makua I pau ngei o le enemy ngu mera kasi le o ia ngai oi le ngau ku sa pau ale ngau wa fo ila wasila fia amakanga ia fai pule la mang mali pata tu pai lunga wa ka ayo mafala ile ko fo mai you are not coming back wei suyo pa ia o kako la wa yeri suya ali pata tu pai lunga wa mai a ona momodi o le fionga ia tau fua Edmund etimani ia mai e ku mo suinga o sui tonu al na auto ele ai kupe ele su e mea anga kelengi kupe ar fai pule ri kupai runga la fa tuala nga sau ayo ngisi sen me ka kan kilipi
fa mai o ia ele ai kupe ele ai o lai ang kupe anga ia ngia kupe e ke se fea lau pasi le koso ia nga le wo tala no atu anga kele ngia kupe ele wa kwa le ofisa ia pia koso mai le pasi rumo o maka fea la sa kupe e kokongi ele ngia kupe ia nena ele to e mo le taimi nei tanga ta fa pea e kau ke ngofo mai fale ma me fa pena ai o mo ali pate tu pai runga o ko sui nga la romanu tu ala lona va tu asiata wole vangafu le le ar kaukua ale ainga to ina ya tofua rest in peace le to ina masiana fanau ya waleva walilo la kaukua wailo ai la romangu le la lorangi ya awalanga nga karangoa ia la romangu manga kua lore tau fua peach valleys sa esa lo tana le tau sa wala wilo ai la ia maisi ya fale makaanga iyo le liti sini o ai nga kas ia muri maisi ya makaanga ai kas ia le ave fua a ko ale paka wa ave fua ko masa mo a ko tau fua wala varanga ai fai ma kau kua wala va fo ile ngai ko ke sira fiai ele oni tangata yo esu e mer kofi ya wingala na le te falo longo ko ai o ke ko fia shua ko ai au vanga ye fa mai le la aru ia amatanga fa ni na suma ya ako vai ko fu ola e kele maka upu ai la va ko fu e go o kura akumu la ku ke fu le mama ngi kanga kai fa on hade upu ya wa o se volele alo e wa le si me alo e ia le na ma fau pola na mena la ina toso la upasi la ole ke fia karango mai le issue ma fia karango le kingo wa kau ka aro kingo ma fau pola mena la ina toso e ser pasiete le ikango e afe keren e menga le se fea ia na o vaenga na va tu foi le to ma se awore le awe ke kadi a inga le au io tali malu le au le anga ele tutupu fua ia me fa pea e me se fo io ai le o pa ku la ma wo sur fadi ya la o sur fadi ya enjoy lo we last time o te lo o le si le la fata fe le wo matang o le wa momori ke le sui momori o ngai le lava ia soso ko ki tele no il sui momori il fast ala le angi su momori o le siba e rua mera ia o le vanga fio momori ai mo ko afe fer ka ka ia e rua tu mai lunga i le lisi e momori angai o se momori ngai ai la ku kai au lo resume ioi o mene te mafau iai mafau po angi au me eranga fai ioi mafau po ani me era fo ie a matautia lava na afia i fo ia na yotua me fo ie ioi e ia me le wa fai lo ko tautia e ia me e le exemption fo ngadi ai fo me ele kakaunga nga sao ma ia ma oi menga Adi si vai. Ma ia esa o ke si dia kuro sugar fast nga ke lo mai. Ole levo ga wo ku el fast le fanga le fua. Ia meeting le fua na awange e lalo mo fua. Ia mo lunga tele le vole wo ele o fa yaku o le mo lunga fa longa le ai ele ka nga mea. Ele fa longa le fa kwai. Ole tulanga le mo mia ole tulanga e te sau e te fa maoni e te le fa sili ke le fa mawalunga ke sau ke soangi le kumalo e te nau ina ia manuia le tu malo e wangi e va ve kusa pisingisi e ke sau fa nga kaulu polo keki ia ia mongu ia ka uma a fa pe fo e te sau e velo ku kongi le kumalo we wanna see that ma ga ia fo nga me la ngol me ko nga ka ku Ioi. Al me tuna ta o tua. O lo sau a fa pe mai avero kongi i le kumalo. Mo le chapipinga mo ka kai ka fa wala le ka fa su se me fo le ka kumai lunga le le fo le ka fa ya
O le si issue le ia taua o le o tangi tala tu le pa. Ia. Ma fa pe mai o te taulo ona fa ma vai pe fa malolo tangata fa ululunga o ngaruenga malo po mtanga ngaruenga malo lea ua fa iloa lo lato wo ia tauba. Ia mana tua mai. E ia ile kai mi fa nga ka melea. Ale ke fori or ko inga on ko mari e. O le yo ke mi fa nga ka melea. Ale fo wo so mai lu mai mana o te tau na fai ro le taiminde. Ona fo ila o le ua sila tu pe ia tu o lua nisi. O mo fa marono. Lei. O lae ngā lulu e lava i ngā ruenga malo, a o lea ua faa i loa manino, no lato nau e fia o le whai ngā pālota. Ia. O te le i tiro i le whaakulanga inga maingo, o le au lapi o le vaenga rea. Na pau le vaenga o te iloa, o mauti noa. E iai le taimi le tu ina mai pea o yungi po i ulai. Le kaimi fo i lea ua faa maongia, walanga e mawhainga e faa pea e ke aru pāloka. Ai lei official se ivanga na ua uma ona tasi matalia ma le feelinga ma ua fa maungia mai fo ile lisi le ua lau mai le paki ma amaka me ka o fainga campaign o ingala le te ilo utaltunu o ina fa to a function ile melea Ia se saule lo ia kakango ngo ke kilo constitution ke le sa ia o kanga ka o nominate ar fainga palo ka resign i lunga la o ku unga langa ngaruenga ele faz ele menga sa o ku a pa pe vo le lo nominate e fuala i ku unga o e mala ngaruenga e lo wingon bela nga e sa wala lu pule fa pe vo le se le scala o it can't be interpreted that way avo lo winga na lu tratoi so I agree o le kula fongo e ka kaunga e fa ma vai yeah but ole kaimi apalai ya ole we'll get that clarifications but so far ola o pese mama kankangi mai tu le epa waka kaulonga malolo walanga la afu ya e ia nai fa msino ngo so fonu mswafa e fo inisio fa ulunga o isimtanga ruenga alanga ola va i merko inga wo li fa uma mai fast awa ana watu le HRPP ele ya sanga me fa ngo fa pe mai nga mangaku ai fa e skala e so for ko ngese simea e fa ngi fa sa war ka e o fa ngi ke awia wa mo kwa kilo la vai ya kule e pa i mea ia onga sama sangi mai ke lo kausanga o mea sa masangi mai ke lo kausanga le papela ia since o ma sangi mai ke lo kausanga ia on venga kawanga ngalwai ka pe formele nga vel fo fkalai fo fa pe mai le fen par kar fo fkalai e lo fa ke i le fo la langa ka pule e ke au sem ka pu ka langa wa langa e fa sa o fo kula fo ngoi lo ke va kula ile la il va en le condition o le menga ya langa o se lo ia si sa ka lo ia ai le si foi banga foi ka ki ia le o le va ku pe mara lo sa fa maro lo le fa lo ku se fie me o farkua o suire sa mai ile va fonki ongon ka pula vale le foi la ve mai ile ACO a olo mole to be confirmed alanga no ki kiro ya fa lo tu se fe me young fili le ile si okay sorry fa pe le ya walanga secretary ese le le fa lo tu si le kabineta okay I think or para kusila afia la vai o fa marolo fa marolo ale la fia go foi la marco sui mai le lines and titles code ia e di foi la se menga foi lo te fa tu ai mana tu la o e lua walanga le fa ele nama le laina o le to far vai malai a se tafu le o momoli foi o tafu o la singia ile tulanga ole unanga fa el tisi I sala fai I think he is the ACO or CEO pole ACO ole ACO ia I sala fai o mako sui uma ia ole to fa fo vai malai ia siata to CV o ia ole famsingo nga o fungo maswafa ai to mo maila so ia ke aula ale wingo la utala o le la o mako sui umo kanga ka kuar maro ia
O nala lea lai wa te lo i le tau li fa mai fo ia peng of ko inga. Ale se me play le favor ngai. Ole matua maka o ki o le ko inga. Ale ai se me e pengifiki mai ngai ia. Ua makuala langa i lunga e ui o langa mausa lea sa fai. O le ufi ma lomi fa angi wale ale me ia. Aina vai atu loa nga o CEO, ACEO, fa masingo, fai pisi ngisi. Le ua momoli mai le fast. Punga loa langa me lea. Me mka apule. E so se mea e nau wai le neito ina. E lei ma se mea le lei nga o mea lea nga uma. Aia ma se mea. A o mea sa ia fai a. Mana tua tasi le sia na mea fo ina fai o le nofo fa sa a inga na tue fai ngā luenga te tono mta ngā luenga le malo. Peila o na tanga luenga o leo. A fa peo oe malau fa ngau malau ko olua me uma. Fili po ai ko ngaka ko kasi au tile si au vanga. Ma vai. O kia kuai mangisi o a inga o le la tau lava loto maleanganga e o uma ile ngā luenga le kasi wai e ai si a inga ngā leo kama. O le ngau ka inga ia follow through umar fanga. Ai oso mai fo i ka pera ngā mea. Na vai tatou iai. E so se mea nga ke whaia ele eise prophet o ia mauai. Ele anga malava. O le nganga le i ko inga mengi. Le foi la wo so. A o matua fa nga mai ala newspaper wala ngol newspaper ya le wel termine pe ya le wa pe ya le editor le newspaper le si. O que la ko singa ko inga so le observa i lo sia mea. Onga I think on the new CEO le. On le observa. O le chief editor le observa. Ko inga ke lo o que le play minga ko inga. O que le play minga ia kulepa. Ke lo i la ai fa karanga o mai kulepa le fa ngi makuskala. Ele mas kuskala nga ke meetinga le level le manga o kulepa. Fai ngā whangongo uma me. Me fa ngā leinga fai mea ula, ma fai mea aka, ma fai mea whakafuru. Yes. Ngā ke le maua se kuskala e maua kongun me laima o longoloko. E le serious ai ko inga. Le ale whapesi, alo orke chief editor o l'Observer. Usa le mele iai, vai. E feo lolo mai i le la mana ia le whaau talanga o le whilo inga mtuistala le mai i le vang whai le fast. Fofola le whala. Ai mana ia le fa ingo mai o i petesa. Fai ngā whangongo. Pe o le whangongo. Wai siri fa. Ei, whangongo me tu le. Bedtime story. Wai ke mo kwa ka alo ko inga la kuskala pe o. Sole. Ai pe wofi fo i mafau fau o le vanga i o. Ele ko isi serious. Kusa yo ka mo fai me tono le ta o le o fesili fie le. Mongia. O le fia le lei, fia militino. Ele se a ngoa se kali kul epa e kali mai la kuskala ia. A fa kaungi kuskusinga kul epa le observa. Manga kali e fai a kuskala. Ke le yo le se senga. O le wa ave mo loko kul epa la kuskusinga le fai la observa. Ia. Mana tua o ingale ke sa vai foi la ia. E sa umalona loto ina. Nga kusi mai le ngā nga leta to the editor. Wawa ai isang kamba inga. E ui o ia le sinia editor nga iai. Ai a sauna i whafisa nga i mai. O whai ngā puka nga me. O ngā sauna lea. Whai mai loa nga me e ka ngofa makala o puesi ma me o whangofi. Peo ngā e sau e whai anga kala fwoi whangongo. Whai lana. E sire lana whai a te au ia. A whai ngor whiro inga lea. O whangongo mastui. O ringo sa kusa au nga ukare fast for fona le fala ai au mai aku la epa fa ngongo mastui e wa fa ngore no pa nga alo binga la tala ele o fesili fo ina le ni fesili e mo ngi fa ka va ku fo de media wa ma ka fa ku mai fo de o to va tu nga mai ile le fora le fala. Nga ko no ngo ba ko awai ke po feme wo ele si va nga po ai wo ya o ka sa fo ka fo aso mo al fesili akasi al kele yo fesili ka fesili mai wale lua wale I think finally we run out to me na la tofie lua usa wa la wa kadi
Ya. Oi foi skama si ke ba kule ka foi ma le afonga fakalonga kule pa le pi poko foi ngoli ma fa pe. Iskami. O ko le ba kule fa so ya. Fea. Le fakalonga kule pa le fa pe foi ngoli ma pi se leo. Asu kiri langu kiri mata i tele meia. Te longa e sen me tangata. Fatu ai lolo moni ala utala se longa sen mai. Oi ya tele o mala malama foi po oi sisi. Ka se ka foi le ko kule pa fa la kalonga. Ngal pa wa ka mi ke wa ko pe kau ngal ko inga. Pe aru le I fonga le si ba ngale I Australia pa ngal ka mi o pe kau inga fo le pe kau ile serious. Ai o le si ba nga umangi. Ole. Ya, mana tua. Wa umana fa pine fa mawina el to ina ia fa fa sala lau sa du yai. Ya. Ole fa fa sala lau sa du yai lunga fa mai fi ai va tu fa fonga le tu. Fa man tua wa mang wa o lenka karang wa ma kangol pokala me ngi mori mau e manga kuai. Mangkuai. E mangkuai perga. E mana tua ia le si vaenga lea. O le tulo o le mota wala la ka nga o mota fa mai tulo usa le amana tua I pe o no le mea le tu ko le ulo ko inga so ia ai mana tua o le ala pe ina ta bana pe ina o le ika ko inga va nga le la songa le ika fa mo o le ika fa nga me fa ro yo o le ika fo le va va ku fesili pe fesili vo ko fa so mo fesili le saunia ia nga fai ron fai nga ko vai la so e mana tua pe la le fale I le vai nga le so o le ase me mana tua ia isi ia o e mana tua ia na leta to the editor ia ongo langa kama lai le we lo mo ngai kala lang kama ngai ba ia observer ka mi ngai o isa kama ko le pe ro ma kari ngai ba ia o sa fo ngai ko inga ka kele nga fa lo era kama lo Edwin Karo fo Edwin malo o dato o vina no fa yet ia wala nga le o saule fle tala to ina la kango ko apili le unga le ngai ia ai fa nga mai fo I me o bo sa nga ngora o kamo sa nga ngora ka kamo o fo yo aswelu nga ra o to vai to fa nga mer ko inga le upos kasio ka mai nar ka ungora fa ngora upu ola le ko vai ko inga mai le article le fa mai le la fa nga ile fresh nga fa ye le to apili no le unga keri mo wanga upu ka no sa aswelu upu fa ngata expensive ol mea ke fai kuai or ka aror ko inga ko pele cha pipi awelo le le ile malo ke foi fon ko longo le mai ka on vai nga le or ka alo o ku le pa ku pele cha pipi fa alu le me yonga lava mangaku ala ilo le ya nga fo pa ko me mo mai ola ya ke foi ya ule aku le pa dai na no foi la ngana ile aku le pa nga o ya fa nga mo wai ku ele ko e popole stui se me kasi awala nga ua tau no o uma valo anga aki e kopo ele ngi valo anga a o mena tau manino ile la tal no anga ia nga nga tu ile epa e alu la mata elinga ala pati lui ai ua ola peana upu ia mua la fo ilanga pi fo muaru ka unga upu le o pale ngo la me la yo e fatu e fo elos ka ua pale o le are fa uinganga le sa tupu lungo le o proclame la o ina na fa maela ilunga ele se upu fo inga fai pumo mo fai la o se upu nganga ele pumo mo o me fai ele I upu nganga ale mara mai te ile tatu o vea la pe fua o nganga sa moa a pala le tulanga le o le sa tupu lungo proclame le ya Arua I fa mai to ina le si mea ua manu leanga. Yo mangu leanga. Fa mai wo ya. Ai mangkua nga o sua fa ye ruanga ka unga sko inga vaku nga sko inga o stuima ma anti. Ya saya ya. Ai ka umai ua namu leanga o porkiki namu leanga. Ia
arua i sa vadinga ai mori mau mai kanga kai i va vau le na feloa i ma sia papari sia fikao le namu le ngore tino le tangata ina ua watu tuai va vau ola ya le tulo le mele sa umanga ia fai i ia manga mulanga lenga pa i Australia man tuol pano luenga ia na la na va tu pale na langa ele a ole tonu wai la vaenga no pikia ole le ai o seisi anga va ia le fo opingi e o ai a fon ko so le anga va la kama ia a vai no fa koi ole uma kwa pingi fa maua me e tonu ai wa tupu fo ka wa lunga lava ile le anga va ia le ko fi ko le pa fe mai ka fa maunia uma na mea le anga va ka ngora maka ki ngā karinga ia oe. Le mele pisa inge fo lele o le whai ngā luenga o ka ngaka i kongo mo ka ngā luenga lai is a conflict of interest. Lako ave oe, wa ngofa alonga le sisa kule e po whai lau kala whapea. O le kele o lo iloa mai se mea se maka ngā luenga skaka ke iloa le lei ma kausanga kele ngai loa ai. O le mamau fo ngā la wai. O le mea ngā lenga kuolo wakali inu e wha apurisiri le mka ngā lenga kupe. Inga ia mamau la wai ma ia e lo ma mea uma. O le tulanga lea wa e visitingia mrufui. O anga waa mtu mai. O mea la walunga nei tangata whingar wenga le malo. Ma o le vai foi a unei o palmia e lepupu e a vatu fa moenga ia ila dou te filia tangata nei o le ala sai mo lo kali ia o le tulanga la ina ua au mai le lisi ho fasilia do isi vai ka sia na la tutungia pepa ingo e fo ia ku ngai fafo ina ua fo ia tu le fafo vai lo pepa ia vai ku la kali oi mai pepa so tilo o tilo atu e ia malo o kali ia e fia lo o vilia ku le o ka mila o lai vai er ko ingalele ia o sili ia ta ruenga te milea un kangro o fatu le o le ale mai nga wa tonu mai lo wa tali tangata ia wa ia le to feelinga asa no mai le minister il te milea ona o le tama e vavala la talona io ai o lo ia maka maulunga awo manga o ingal min skala kali pepia tau ono sai mai o le tali le fisili tai tasi mai le taimi nga o kasi lo ngu lele io pai ai ena ua amaila no u faya tu lo tu la lo le mingiska tau ko nga ko mengei awa ko hi umaya umeya era la ukopu ela o tupu ale me no u faya tuai fai mal poto a fai fo i o lo watali na u mau maka ya le awala fai me ora ma fo ngala le o la se kele se kupel malo nga alu ngo lo fa ba ko lo mo lo kali fingol mele ele itele sinangau se yai lau feololo Ahora me va a caer en un sitio. O live meia, ko ka pe meia la la o tato yo to pe meia wan casi fa mo tu ko on mai ka ko ya o tu pe ai facili o fa mo nga ia mo fatu yo me finga malo mo tu pe teu tu pe fa nganga tai milana se e mai ai ile na tau malu tu pe fa nganga ai sa le tu pe teu ia no ofisili le ai sea e fa mai e mana ia tu pe fa nganga e malu e se ingofi o vatu ia se i fofua awa e ia so sa waso
e koe o kika mea nei. Ona saua i le lunga. Koe lua fisili. O le me ua fifia mai le au na iki ia leo mai pi o pela ko a mio o wa mio le ua manga mai fa ka mo e kongo le. O le chapipi. Silafia o e manufui. O le teimile nei o le swinga le ua iai le porkiki. Ua mo mia ni au tamai wila vili vai. Ia. Wa maka ngai wa maka. Pai koe kasi fili. Ong sai mai. Ong sai koe kasi fili. Oi le tama le e pu e mai le tama le. Leo le tau se sea o le fai maata. Sio le e pu mai. Iyo. O le mea la le au te mana o ai. O le o mai o au tama ia e tā momo e pei tama. E atu limongi maana puesi. Ai o mai le uri ia mo meo wile vili vai. E tā mi miro solo. Wai o fingo fie i meo vai koko. Ma mo meo vai fa. Mo vai fa e kami e. Tami ai e whaanganga la i te teimi fo i lea ua tangi alisi e whawhale a inga. Wai kai a koka. Whawhale a inga yo lato o le a whai ngā lotu. Ai a whea i roma wila vili vai. O wila vili vai o lea whioa i maato whawhawha. Koe kasi sid. E mea ngai wha mai fie i lunga pokalamane. O le vanga lea manufui e le iso unau te inga e tupuru me lea. Se mea whafose. Ai ono le ata so o ma le whali so o le whine lea. Ua le mawhai ai e o tino o na tau fiofi. Wo le whaero whalalo. Le whenga solo ai ma le iyo e ma le fufusi mai o ulangona tinga. Ua le tatani ma tau ave. O le mea lavalanga e fufuinga. E ale na. O kaso no leanga. No whai atu so ia te whali so ma whai mai au visili. E oe. Ona a ola i na minoi uma mai vaenga o te tete ai. Ia ua le ma whai na te tali. Le mea leo te whamalulua fo i le atunu. Whai sa whako e senga. Ai mori prokala mea lea ia. Au ki whako e se prokala. Le ai o le latou lava lea i nganga tō mo lea taimi. Ia, o le tūlanga wa le mawhai. Wa whenga solo a i musele. Ia ma ua sawai. Ua leo mai se leo na la ngona pei se whai te tiki. Pasi siranga misa. Ia Ole ai aga mai dia. Ai awane nga. Ole tato tu fasi silanga. Aku fasi silanga. Ya, sorry. Ko inga ni so fakori o heri ko. Le. Alo so fadi mai heri la aku. Le. Ai pila war fia. Ya pawa, ko vai na normal wo. Ku vai. Bernardo Paco. Wale fia ko lea. Le yo lu ke safari mai. Ola la fia. Ola akare la ke vai na wana ngani ngorua u fa foke so break. Ya. Afu ke safari mai o fa. Ke me era ko. Fa ku papa. Oa me maru. Suri. Ora rau. Fa ku fa fe kai fo ka fia ko inga se ro fa ka. O me inga de mama ru de fia ko. O fia ngo fa makala na ka belenga ba. Ya, ni so tatou fa silanga. Ya wona inga lo le tatou o le tatou fia le so se fulu. Ma tu le fai malanga le tatou se singa fu ia Victor Viol ma fu angalea ma ni so se singa fu Utah. Ai wo mo wai male ava noa. Tatou te feilo iai. Host le tauta ia e ma le Blue TV. Mai se por kala ma mai lava i lalo le tatou o unanga le Blue Wave TV. Lela iai le tatou whaafifianga le tatou mai Los Angeles, California. Wana ingalo, whaatau sau ticket. E 5 tala o le a tatou sisiva ma fia whaatasi umai.
vai ka le ficha mai ai la lori ku ka malo elvis o ka pili nga se malanga ku malanga mak tato velo ia fa fia ele sunga ia malaisa ilisanga California, Long Beach, Cousin, Compton, ia o ai mapito nu e felata la dane ina ile mea olo iai ia le Disneyland ma le tau pito nu ia o le tatou fa moe lea fa so tai tatou tickets fa le tua ia naite mitai ma le fa le tua ia Marion Loggington ia awa ia so ticket ia nau tu na tu fo ilunga me faina prepay by ile app le ale sao e tau lava lo va so tai ai ona e le o te telefoni tatou tickets ia e te fa wina tatou filo i mai ama host le tatou prokalame sunga ia sauni seleni sunga ia Godfather filo ia martamaita ia hana le Breaking Waves ia mai se fo o le sports salano Andy Ayalupo mai se to vainga King Andy ia malita maloa ia Elvis Molly filo i fo i kakale so fa ia misa le nga fa kupu aka kakale lo ke ka ko yo aka so mai fa kana ngor ko i ia mai se fo il fionga le li polisili ia nai fu mono tatou filo ia i so keep an eye ta ilunga le tatou proclame Victorville e fo fa mo Victorville o sisi nga fu ai le vea so mo le utu na tulunga tatou flyers le mo Victorville tatou sisi nga fu ale na e ai uma fo i tatou au fenga luenga atoa lima ono fitu I think sometimes this week ole afa iloa ia vaenga ma me tutupu le aso ma le aso vai a makare savali uma ole skaidi le fa Victorville fu ya la ko pingi a Victorville skaidi fa sa mo fo ile Singapore ka fa savali ia matulanga ma tu fo si vaenga sia ele leva o le ulu taimi le o faile la tu Singapore ai sa fa manuia le tu sanga na nei le la tu malai kirkiti ona e iai le tamaita i Samoa e no nofo male pese meia okay vai ka ko sa i malo ora o Samoa i oi San Bernardino Victorville so le la iai le so tanga le lei ia le fionga i le teitai fono ia lau matia ma le fionga le Prestine ia li o ainga so le ao kenga ki paula kenga mai sa tu paitea ma fleula ia mai se fona fionga lau matia ma le la tu komiti le la tu fata si se singa fu fai ko le tournament kirikiki tolu aso so ta wala le fa mo le Las Vegas mo to ma la vai la tu i Victorville ma San Bernardino ta to le na ia so na tolu tu poina ka vanga ki fa Samoa ia ki fa Samoa o fa fianga e auto fa atuai au fa fia o nisi o vala aulia mai ia le auto se sila mai ai it's a 3 days event o le afa tawina mai o le afa tawai fo i tatou merchandise le tau ia style o futino a loa i e faitanga mitiafu fusiua pulou me umalava ma le tatou i o le sarong tau ia fa tau umalava fo i il fa mo ko mai ka ifi ke le yenga ia ma ia la valava fo ile le tatou ia wal temi le sama America inga no fusio so palu o mo fusio ale la to fa tau fusio yo ia ole o vaenga lana to morsi le fia e ila nei pitonu fo yo lai tali malo ma ua reach out to my fia fe lo ai fia fa kalo fa ya we ke lo i California so le ke lo ko akele la inga o e la mo mai yo ka ma ko ai ka ring ka pes Voi lo era que le o ele le la kusi ai. Bere fai ki. Voi lo la ka le ngi kusi ai. Man tu ala la uti lo o re director ki. Kusi ai. Ya e foi le time o la fa ilo atu fo ile felo inga ma Missouri. Fa ilo atu le felo inga ma method. Ole asia le pitonu i method a e fa fonga mai method i Oregon a e fa fonga mai e ma tote asia sia tu le kalisia
whakasa, toi whamautu atu. Ma tau te whailotu ai, ma pu e nai, ma lai vai, le sauni ngā lotu. A whapea e tala whiaunga i pitonu u mataimi, e te tala lewa noa ma tau te pu e nai, pe live nai le tau whai ngā lotu. So ngā whawhia ngainga, ma whaiona ma tau whai ele vaenga lea. Ia, a o iai i nai Amerika, pe a tala whiaunga ma le taimi, ma so sa. Ia, pe a leo, whai ngā roku a ki visa mo ia soi. Ia, le wha. Yeah, I'm Mandola. It's a professional way of life, lela whai kako. Yeah, ma ufo ili na vanoa. Yeah, e whaasala lau winai. Ai ole a longo puia li ia tūlava. Yeah, nisi o vaenga o le whai ngā malanga. E o ala vai na ua tawalunga i le fua iuta. O le fua la iuta, e a korva yesu. Ai uma method. O ole ole a vanoa mauti a si, ai si o mātou nuu. Nangoa ua i alo ungu uku maui o Seattle. No o matai. Ya mai ale on tau lunga le i uta na utu na tu lunga le flyers le na. Ya ole o to ngai le na. Ole malanga. Ya manai vala au lia o mau mai mole u i time. Malanga i le Blue Wave TV. Maro. Ya America. Ya onisi ona i tatou silanga ya mo tatou Christchurch. Fa mana tu tatou supporters a Christchurch le o to o mai le fa autos to sia le tai sunga ya Muripola. O le aso suma le valu o le masina le nei ia se uma koe fa update aku a Muripola nanga le fato amo mai le information sa tau te tali atu ia le text mai ua whaangata le taimi e whaitatou graphics tu blanga mo mia ia ai o le utu vava ia tu le aso ia o lea o le aso suma le valu krono winga o le whai unga o le aso lea aso nei ya la vatu la velunga ala so sumar varu le sa wai il fasi silanga tustusia ole a fai le ono ile afiafi mo tatou Christchurch of afonga maila ala watupea please ole a inga fast Christchurch supporters aso sumar varu le masina le nei ile tau le ono ile afiafi ile multicultural recreations and community center ina i Hagley Park lo no wingo le sar verso le la sau ono ile afiafi o te toe wha mana tua tu foi ia mātou i au kilani i oe mātou i au kilani o le aso se furu ma le valu lava foi le nei tātou i au kilani nei ainga fast aso se furu ma le valu le nei o me i le tā o le wha i le afiafi no fuanga masani o le out i o tau rugby club tā o le wha afiafi o le aso sa le nei o le aso nei ia e toe aso tae la toe update o matua i tātou flyers ia ma tātou whasisilanga o le whasisila lea mo tātou le au kilani le utu inatu aso sumare valu wha mole misa sorry yes lo se fulu no su valu lo te vetu ai le na sen bel fionga le Prestine ia utele so kilo kungar kako yes sumar valu aso sa nei ole aso lua se furu misa ole aso lua ngala ka wo nga ka mi fa Amerika aso sumar valu mo tatou au kilani aso sumar valu sa nei na uto silafia out klapi o tau felo ia il talfa le skala ko kongi la le skala fa palengi pe palulu o mea u malavalena ole a faia masoala upulina ile afia filia mo tatou i Bay Area se au mai al tatou whasisilanga le Bay Area wha mole ia le na toi wha mana tu le aso sumar fitu o me i le se fulu le taiao anga il wha i le afiafi wha mole te talo atu le fionga le teitai fono ma le laulau i le paia ma le mamalu o Samoa ia i le tatou Bay Area California e mo mia lo suatu tala au atu mawhaavano atu so taimi o le atele nisi o fuafuanga e wha manino i le whailoa inga mua le nei le aso sumar fitu o me which is o le aso to ana i asau nei se furu le taiao le wha i le afiafi i le Samoa Congregational Church of Jesus Christ in Daly City ia o sila fia uma o le pi a kauloa le farisale al sunga le whawhenga ia whalo ia usira fia uma le tele le Bay Area o na tau te feilo ia mo mia la vai le fionga te fono le upepetele pale le upepetele
no mera te vala au ia le fa o valu fitu ono valu iva fitu lua valu fa o valu fitu ono valu iva fitu lua valu ia po ngo mela sui te fono po ni fa sio mangalongo fa ta silima fitu ta si o valu ono iva fa po le teu o loa sunga ya to loa ta maseu fa ta silima fa ta si o fa lima fitu tas ma le sunga le failau tusi ia sanita ni niva fatili fa ta silima ono lima o fituiva valuono tau ai ona i tatou faasilanga ia fa mole ina ia utangia mai maroko e fisili ele fusia oe faia lava i lau faato fala inga a e silafia o le taimi le nei e te tau ona avea o malango lango sua o le fainga malo le faato tu ile tu sa mo utasi i Samoa fai sau ma sau tapu inga e mo miala lo sua tu e te listala lima sultala e lua sefulu e alu i Samoa sefulu ma le fit sorry tolu sefulu ia mo laulava le stala i le tau lava pitonu au sitali e sini mau le avanoa e wha umatuai ia na ua toi tu ina tu ilunga wha asirisilanga o pa ia ma mamalu masani ia ai ona o le tatou taimi o le aso safo i le nei aso sumar valu feilo ia i le no fuanga le Pefia Hall ia o le no fuanga ua masani ia i o tau Campbelltown taimi fa i le afiafi anga i le valu i le po ia o le a ta oto o le a fatulanga nisi o vaenga uma o mea ia ke mo mia aluma avelo ID ave singa cash e faanga ia i le skala tulanga fa pena ave so ID male to tau tapatu ia o la lava i oi okay ia mo Utah to fa mana to to male sita to wa nei fundraising ia fo i mo Utah fa mole misa le satu ina tu le matanga ia ta wala tu se uso fo i na mai ele fionga ia forsale ite ia vatu la velunga o le tatou Samoan Cricket League of Utah opening o le fundraising la lea ia o te loa o lai tau la mua ai si vaenga lea la tau te whatau taia le liki kirikiti i o Utah mo le tournament le whata pena ia Iulai ia o le no fonga i whaile event lea o le LDS event center na utu ina tulunga i West Valley City na utu ina tulunga ia fulil tau maftanga i mawale le tau maftanga ia ai e te sisu atu e te si la fia le lei o le fundraising na ona whailo atu whapena Samoan Cricket League of Utah o lato opening you are invited na utu ina tulunga le tatu tusi valaulia le na please join us ia i le amatalia o le lato wha moe ia ai o le fundraising e ke fu e whafonga mai e le se uru e furile ai ia nga e alu e fu e ala ia le ai ngalo lau akor ka vale ma ia o le aso ma au ma le miro sia o le a e ma au pe te wha mea lofa o le alava le whainga e te lia ma le nganga e tumbu le wha alo ia wafo i le lato wha moe ia o vaenga na ai toi wha manino atu lava ia te wha afteitele tatou sponsors Island Grind ia Grind yes ia i nā Utah lava St. George ia ma le tatou address i nā West Valley Utah fai sau alo e whaatau sau tau mawhtanga na wawatu addresses i lunga maka ukia re kofo so ngai a tia aru mai fai a Bishop tia o asiaka mari atau ale umafua inga mau mai ma wha makalanga mai ngor kofo o le pupu chickens ai mai seo ka kou pork bellies ma ribs ai a wha apea o mele ponge le ke iai e te sula le chevek Island Taste kofo fo ila le sosi er ka malo malana fo isi kaili la kuka i melepone the best island food catering and catering ava ai o kauvanga me fai kauva mai Amerika kauva ku melepone ia pe afa pe o nai te fia manao e sa ili se fale e tua ia ilo ngala a ole alu fo ia anti rutasia mana tua vai aso nei a matana te tala le barbecue anti roots le solua Tuesday io mai ya uli fa solo le afiafi ia catering for Otara ia Otara i ole ta istamaki
lua fitu iwa G East Tamaki Road o Tara. Yeah. Ia, maua le barbecue pangi keke so se kuka ese. Yeah. Papa kiu e waka kuda so lulu e. No, lela amata la Jolly Tuesday, tomorrow. Okay, kaya. Amata i lea so lua. Ai wai atu lo le breaking news mai a tātou news here. Deputy Police Commissioner resigns before imminent sacking. Yeah. Ai, se mo se au te lenga le aso tai au. Au tātou whasisilanga la, so toe before tasi ale le tātou whamoe ina i California. Whamoe lava. Lea. Taua ia, mo nisi le tu vatu le meli mai toe avatu i lunga ia le na. Mori whamaloma le whafteitele. Nei uso le sunga ia talo. Mitai. Ray Mitai. Ma le uso ia avamua. Andrew Panapa. Ia mana i o la te to lua, to lou o la bosses. Mo le tu whatasinga o le whamoe. Mo sia tātou company. Maro, whaftai. Whafteitele lava. Melia, ia, aftai loto nei uso. Ia, besi fo yo le fans po le ele ngata o tau toto tau wivi i tau an. O le whaafitaia lea o le tātou tautua. Lea taua. Ia awa o le upumoni. Ia ele na fo imale la ina wa tele nisi wa suia la tu talanoa, wa suia le la tu approach. Wa le mfai fo ina toe ngangana. Il fai lo ingo ngai mea. Ele o se si lai tu. Iyo walanga e fo ile la ngona o le si taimi fo ile le atu ai. Fa malo si au le loto male. Taila le loto. Ona nei tamari. Ina ua fa fonga ma ua le tala fo i male fai ngā malanga. Ia ua ia fo ile fa tinga o aleanga. O le a vatu la te fisosoani. E tu fatasia. Ia kaki ia uia ua fai so o ia di karfongia. O uia, you know, o malanga le te malanga nei tau tio. O le nau te inga se e fusi le a taua. Se e fusi a sao. Se e fusi. Ma kakaro ko. E pei fo i o le fusi le nga fusi e ia. Ma se e fusi la misa. Ia le nganga vai. Vai lo o lofa ma lea o te re mana o fo le o te ai una o a. Te fusi na o a. Ale me ringa e u. Le ia fu fatu wa te le pei isi o di ia e fusi e anga o la ko e vele mana i o mana tu o la tu. O le mafanga yo le fusi. Ia o saulo o whapea i le atua. Se i ave fo il Godfather, se i fusi, ave sauni e fusi, ave misa e fusi. A whaiala o le a fusi aku o kou, ma kou fusi e ia. Ngō morianga o fusi e mga ora. Alo winga na utala. Le wa mo le opportunity le. Maro. A fa pe foi la o le vanga e mo o ke fia mirikingo ma ie fa talofa ya li a tau fa talofa ya sauni o Andy to o Elvis. Mahana. Io mahana to fine foi po la fine ya hana ilanga Breaking Waves. This is your opportunity. Ngale di masuka la re. Io. Ya ka ko we vai la ie le na fia fima. A wa mu tele lo loto ma ya ngale lei mo le malanga tau wa ma. Ya. A failo sa si sa mo. Ana meanga ia batua i lau faitalia ia e failo atu fo ia fa mo nga fo ia o Victor Viol la to fo nga la solution mo val ai nga ta ilea ia o Utah fo la to ia ma Missouri to runga proclame ma proclame ne o suinga le ula o suinga le ula o le ngala ko silo makua le ngala ko fa o le ka ko seling ya o kama kungo o le ula fa ilo makua whawhakai koe siro makua wa lai keo whaadelu o ula ngomunga awhare nangari whaadelu ka ko whawhakai siro makua o ila so for lumko o ngaro e kia e wala ala ho nga o la ke karo o ke wha ula o ila so for siro e langa le o mela ula fatua ta ula tau fatua fa ilo tau wala nga le fa sa tau na e sign mai fu ile le la fa ka ula le fu e manga ale le o makua ko lai kongo ale fu e va veo so anga nga lo le ngosiro la si la fia va lo kai te ale nga kai ele o se o anti o ia la nga le go ver o ia okay ia fa te le lava mo ula fa te foi tongsia mo le fa o ina mai ngo ula ia ina ua mo le ma awa fo ile fa la ulo ina o le anga le lei mo ka ko vai la o ia
La ngala ngi usila ma Australia. E fale masangi meio ula pe. Ole au le yo ula. Ma ye swingo ula. Ia masi le tanu basa sisters e kobar. Se mame Australia ngo foi. Ai mai maka mai ya oi. Tanu Vasa sisters. Tanu Vasa sisters. Yeah. Eva. Ole mele madua ia fafte le lava to the Tanu Vasa sisters, New Zealand isi, Australia isi, me se fafte le lava. Lengo ku le fakaule. Lengo rako. Ya. Ai pese faka sa fa. Tawarunga le mase matala le nei fiafi. Fa leo le ngang fafte le mai le fionga le polisili ma tato official le Blue Wave TV. Ono roto wanga le tato fundraising. Ia matulanga malava. Ia ua mai ai ma fundraising o le nei wa vai la ka ko ia o lo ma au ma lo wanga le. Ia ua uma. O le asau ngi ka mai o. Fafte le lava. O na afifio mai matala au mai fafte le. Ua malie le pule mana, ua malie le la ioto i va, ua malie le faaturu tolonga tama, ua malie le vai o le faatafetafenga tu sala, ua malie le papa i ngala. Eoi. Ia. Ua osa i tumu la tau whaaloalo. Whaafteitele ma le taile loto ma le anganga. Fionga le lipule ma le whaletua. Ia, me se fo i o le ataua mātou malava. Mātou whaaleo atu le anganga whaafteitele au sapaia whaatua ele. E lau Blue TV. Ia, o whaafitai fo i ma le taile loto. Sa maua le avangoa tātou te militino whaatalofa i la tau mai Australia o i la tau malanga mai Amerika. O sa tongi le tau mātou i New Zealand, nisi malanga mai Samoa, nisi so se tafa Hawaii manua tutuila ma le atu motu o le Pasifika, ma nisi lava atu nu o le atu laulau. Sa o tau afifio mai ma o tau au mai e le ngata e kasi pe lua ia papakiu whaakau, ai ku umale donations, ma le sui, mo mātou. That's how real lo le tātou purukalamelea. Lale wingo o whamitalanga. Elengi kupe kele mang faftai company lang sua. Tato sponsors faftai tele lava lo to wanga le. Ioi. Afkai lo ko wanga le mo lo to. Ma to tele nga lo lue fo ina ia fa pe mo me se kau. Pe kaui pe le kaui e fa wa to tuai mo tato. Ai ole ase vai nga to te ma au ia ile tele o time o tato fundraising. Ma to te tapai sa pai fa tu ele. Ia le tulanga me lea talo i le tua to fa tutumo me ufanga o tofo isa la fo mai se leni to me to the bosses ia mato tau ora mai le fundraising fa tele ia to manu le langi sa feu fa o Sofia ia mo nga luanga ia tu mau pea le sua urfang ma le falao er kate pe o po le tuspai ia ono lo to manatu mai ia nisi Amerika ia le la mako ka fawa ia tato felo pe foi pe le felo ele a faina ia ai fa ia le tu awala tato felo la sotao programe ia asiata mali ataua atofa fa soi foina se au nanga vave te whaatutuaina a wale la foina o la container po so se wha muhodi e wa inga i Samoa. Whafsota iwa au i o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu alu. Le Quick Trade.
au nanga vave to e whaamari lotu. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today.